Enjoy. Okay. Don't go to see. The guy said the sound for your son. The baby woman from side. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Maakye yo. Maakye yo. Maakye yo.
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. I believe it. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. No. Come on. Okay, it's another beautiful brand new Thursday morning. Here we come for God and country. Maakye. Any Jumedi any me pacho me gidi se bibia boko de na no pay. Nyame adomode yanso yankwa ache yen. Adoma bo adom so. Ahoden wo ho. Yachiachia mo. Ama mu nyina kwabu. AHENKAN933FM. A free sub break up himself upon undubable for God and country. Maakye Jumedi anything. Your most authoritative, social, political, and current affairs talk show. Maakye any Jumedi anything. So Psalm 40 minutes into 6 a.m. The 27th day of October 2022. And yawoda. Receive your miracle. Receive your only miracle. Power. Aba. Sorry na down. What you assume? Me mraso obue, me mraso Is that? Receive your miracle. Receive your. And now there. Paya, sorry. I said to say. Aba. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Me pacho bebre, ene ye ya woda se de di kan bo amane dada no Maakye. Eduru ya woda na je tuato. Enti na sei ye be so bi fufuro mu di na twiban. Na me se ye ne ye be paaya o. Ye de be twiban. Oya na no break no. Ye de be twiban. E ban. Ade. Paaya what wasum.
Yeah, the one you be we show no. Me de wa shasi yi. Ade. Ebebem maka no. Se me do betwi ban no. Me do betwi. Ebebem. Eya samfa. Abrantie ne voice ne ho no. Abrantie no. So or no e hwan no. Is it Francis Amo? Ana e hwan no. Ni answer de no obo ne hwene kakra no. Omo ne hwene kakra no. San fa kwa chiri kakra no omo ne hwene. Awu, wadi abie. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo achi ediba ahenkan 93.3 FM. Francis ya. Francis ya mo a. Ona na ebo ne hwene no. Ale. Me pacho anopai wabie wano aka bibia kire rade de. Da bi unyankan ya wo twen den. Kan bibi kire rade, kan bibi kire no. Kan bibi kire no. Me pacho bi wono ne kan bibi kire oti asefo nyankopon no. Tete kwafra mo akra betu bi ma opim san ne din kokro mu tia yensan ne hommo po. O mintimrim dade akọ dade aye money kechire osrebo sekire ma wo dade mono da amansan hene bransam edukata wiri nyankopon no anopai pa ya obi wa no neja akwadwero no ka bibi kire urade ha come on ha adwa Roberta ka bibi kire urade Gladys Ampaben also come you be ready. Efia Bim also come you be ready. On my hene Yaw Dixon also come you be ready. Faith members yamuwo Christ Apostolic Church International CACI munyina obi anya akwadwero na onka bibi nkyere rade Family Worship Center for monso monka bibi nkyere rade abo man monka bibi nkyere rade we ya ma sha se ebubo kuro yi kuro bi so hini bu befu adan ya wose ombubu aye mo mu din nti am se ye no mo twe manso wo honhom we yasem na enkura e wo mpotam ha nyina ye betimi atena ha kai ni nyina ye ba ye betimi kura ye adwuma ade aropa ye die ti sane nansa nkyere ni besi Ewurade beye kese na ne nko anso beye nko a Ade komi mu beat no komi mu I said Bright Kwesinyako, a very good morning going out to you. I will deal with a message. And when you bring Mwate, may that say. I don't know pensi yasan ba Maakye and common doors to the edikaditie. Yes, in Korea, the Nina de Ebrewo. We are just warming you up, charging you for the day, positioning you at a very strategic point. Now, if you watch us, you say you are commanding the day, you will take over the day. Now, send your TBI. And this if we about one, I go back.
Omo ankasa kro ma ba mu abu na me amte ha yi. E ko report o. Ade NPP MPs me no ka say Omampani na dan kwa Kufuado wono makohia womo a omubufu yerom koko pai ye no Omampani ni omakohia no aka kyerem se hwe mesrɛ mo kanofori ata mema na kɔ but sisi ampani sɛ wo don sato abre waduane mu a wo sɛ oni ni ditu ase me no ka say kanofori ata nana ya kuntunkunu fori ata me no ka say wogina Ghana na mu a IMF negotiations no on edi animu enti sɛ woka se yenyi ni mfiri hɔ sisi a ha dwen Omampani ene MPC ya kasama sisi ya ne ye tete ne sɛ MPC no wo mo ne Omampani adwen akɔbenkuru mo kyɛ sɛ okay wo de sɛ wo wie negotiation no ana wapam no but the question ayi bisa ne sɛ enra ye ne former MP awo Lower West Akim me de ya na Akim mpɛse meka bi Lower West Achim ye ne opani ne kasa na wo kyerɛ sɛ yesi wa hye negotiation asinti yema ni nwie na obi se o se na no sisumira so menso ma no sisumira so anopa yi o free mu nso Ghana best stand still ana question ye bisa no enti eno so ne asem o etwa gu Gabi Asari Ochida code na no to Ken must go. Hashtag no ye Ken must go. Or the no 2 minutes say you cannot but admire the NPP or see NPP ye can democracy. One more bini wo mu pa. Dr. Nyaho Tamaklo and so akasa say NPP MPs no or can't kire mu pay mun save Ghana to mun save Ghana fam free coup d'etat emu adie bi nko yi a mon sore na mon kasenti ase de moye no Alote Jacobs ono wakeka bi di a kire NPP MPs no omo sore ye di tia Omampani no o se dia mo ye no mo stabi Omampani pa munyai na emwa na Alote Jacobs wofa okay eje yahu ode fa ha maka chanzu onya botre ebre sem ye be deal with it and wasade afa wo ho but wonim say na wonim framam I said it. I believe it, Lord. We are trying for you, my brother. Be so quiet, and the morning in fan to made in some farmer and a young queen and him. Say the we mo brother say kwede the morning na o se men kan kire o sa no pay awia no be unity awia no e be unity anopai ma men nwom dwom no na mentumi nkyerechire mu nkyerɛ yie o che say awia no be unity anopai na ebebo awia no be unity ebebo o se ne no awia no yi ni ye mo boye no ene nso so se kokwa akuafo no nka bo mu kuo no ena no Nyankopɔn so wote ho no mo ohwe asanten bi na eba ena no obofo Michael enso na nso se mo hwe santen a ebe yi a Ghana kokwa akuafo wo mo ba ya wo mo de adesede ebetum mpa ayi Onyankopɔn anim se wo mo akɔte kokko e de abegu apaso na nsɛm hɔ no mo ade bia ne Nyankopɔn ne wo mo ye no wo mo kyerɛ se ne ha adwen kakra adan yo mo bie kokko no so a ne nsuo no adwen so no makɔkata so wo mo kata so dane wo mo ho na wia na yiniti ase sa agro no kɔ so a nti wo mo nyina ka mo ho bo mu ba ya wo mama ne omde ba nyina ne se Nyankopɔn kokko no no an edididie aho ya we enti ye besre mawia mmɔ na eno na obofo Michael de so di announcement ne call ma Awurade se Awurade asom omo ade srede na omde ba na Awurade asom Awurade nte se
amampanimfo bi a munim wo mo a okoka wo se wa wasem no no de watie na otie ye no se efiri na ekọ no bema wia abo koko akuafo no wo koko ni so na we ne maame ba akon so pagya ne nsa se koko no kura nyame wo ma ne wo kura ye koton wo ma yesika wo se nya hwe mema wia bo wo de eboa na mo atawia a mo mpakinsi ho ebre ne so ebetua moka enti mpanimfo adwa akọ bankrom se efiri na ekọ no awia no besan atweneti abo kakra ama mo koko no ho aba no ntitie ha o kire se anopa yi awia no beyi ne ti enti koko no betumi abie so but ya ma nkwa akiri enti saa asembeto obetumi abie koko no so awia no bebo afei yekoduru awia bremu no a apuya mantem me ayahodo bie no enam se ndra na ewosenka nsuo bi to anto nti akam nti wo se na eto ebe pitipiti apuya mantem me ayahodo ni bi na emom emiaye ni bi nso ho no mo a awia no ebekoso abo ama wo mu koko no ho ato wo eno no ye fitia no pa ekosi awia na tie de anwumre nso nam anwumre de no nso so wo kire se nsuo no ebe pitipiti apuya mantem me ayahodo bi ayahodo bi de omoto omani hwewi mo behu se nsuo no amunamuna enya ade a ebeto wo mo ho enti ene nsuo no ebinimu benya bi ebinimu nya bi enti wo mo aya na yebubodin a na yewura firi wo mo de no aye mmo no enye bo apayo saa ne nyankopon wo ye ne niema ene nsuo no baabi fuo benya bi baabi fuo nya bi ewurade nke ho Ken Kenny na ye kwasi pebi kura se yenye ne den ya udi kama kwasi pebi kwasi obuobi pebi wo se ye frame den Ken Kenny teacher ni we pa also my boss has mounted the podium. Yeah, that's it for joining us. Maybe I'll also be to me joining with your comment or thought or sentiments. 0594841044 0594841044. Sounds to be to me joining in live streams on Facebook and YouTube. Nina AHENKAN933FM personal page near Di Kotoku Mayor. Near Nina enjoying boom. Iradin Ken home. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM So thank you also Kutautie Ada. Thank you so much. Honorable dancer Nyankopon Shrao. Odan kwanta meyo. Hey, akwe wo fans. Share ukodu odan kwanta. Opia wo champion. Hey. Oh, Debbie. Ebi mu di post no pa. Na ono nso na mudi akwanye. Hey, oh Debbie. Ona mudi na ne fans nso so ekọ bibre. Ona mudi. Hey. Ekwa dancer usa kwa na dancer. Oh, you too much. Oh, Debbie, you too much. Honorable Dennis Obia J. Dancer. Oh, Debbie, you too much. You brutal.
Gladys and Pabina joining Yamisha. Wolanyo Akwetia. I say black man shall always be a black man. Good morning, sir. And warm greetings to Okumkom Foundation. Robert Lamte. We are Chiana, and I say Waranko. Bright Christiosi, together with my wife and my family, we say a very big thanks to our Almighty God for giving us another wonderful day. May His name be praised. Good morning to you all, AHENKAN staff. Abranti yosi a friend Kufinya kon eyi momroko no. Oh, okay. Me ka say akun krofo ni bia kam broko no. Na Nyankopon ya adoma wo kyena na aboabofo. Mo gates no mo hyase aye. Nyankopon ya adoma wo kyena aboabofo mo gates no mo hyase aye. Eni nti obi biara. Every Tom Denga Harry. Obiara. Yenyu obi amfri mu nyina mumpie mumra come out in your numbers. Na yenye gates no somati ase Inti aboabofo enkomo ewo ho no ochena na mo gates no a mo a mudidi to kokoto bo no mo hya ase na maye nti empanimfo se yenka nkire mu nyina se obi a mpie mra nyame ya adoma wo kyena no ema ne bi beko nsuo mema ne mesinfu ewom mo nso so amowa hoden so ati ase mu nyina obi a mpie mra amu eni ahoden ana nso omo anu kure ti se pa ya onom no wo mo so beba na omo bema mo fans so ati ase hey Afia bim, good morning. Ibi aboko de me se na ye die ti sane ye betwi nkrofo bi afa ban ho pa ya de di kan me de ni betwi ban ne They say father no kra ma drop no father no o ni responsibility e wo ho as we wetimi atam di bi ato ho za nya papa hwe pa ya ne ye de frɛw firi sa bere ko I got you as what the father Dixon. What was sports here it was when Nyame asema me de bre wa na maka kire na aboabo gotese no Nyame ya adomo a wo kyena ye nyina epie firi adi na yatimi ababa behwe na yasiesie Nyame asem bi eni ho no mo ekyen no nti mesrew mesinfo no ewo mu no ahodenfo no mu nyina mo fama ahoden meboa ema ne bi be konsuo emema no nsu bi beboa ama se wo se ye de niema bi hihia mo be soso niema mu mesinfo no mu mpie mra paaya no mu mpie mra aha no mo na madwuma na ba so ati ase enya voice recording aha ne wadwuma no ti pie bra paaya no mo Nyame ya doma wo kyena aboabo ye nyina ye tie sifam ni akwa kosiesie gota no Christ asumdwe nka ho obogu Bibia boko de chama jeno bibia boko la oso achira yekoya ababo se gota ni nti ye hia mesinfo ihia mo be konsuo obi wo kwa na do waduane kwa betimi aba waduane abetimi dia ba wakọ ọma adwuma da unse amon beba no ebinum alomo ni sa ne manamanto de oba da bi anopa tututu sa no oboba me se unkoma adwuma da anopa tututu no especially se edru sa adwuma din se ya agwade okọ no kwabla ne mfifire tina enye mfifire sa akeke se Joshua kwabla je ni wo ka kire pa ya wa ya o ye adwuma no pa ne mfifire tina bebrebe no opa so o kire sen obi ape sa obi wo ha opalomo because pa ya me nso on no nsa obi wo ha ompalomo a obi wo ha onimweni ye edi paya no lie be na odi na edim macho ole emba busy obi wo mu ade ne ade share hwene mo no so ni me asra
obia ne go po wi ase otwe asra eni etimi dinjawom ba me pe ba bi de ono no sa brante na hye ono no hwa obedi he minu me de ofede obedi ba o ze Sana nyina wombi. paya paya no misanom Ade usuru no. o da bi mimi paya no misanom Paya no misanom da kwamna asem na wo kan da bi ensa de yesi otan okwadu a wayi na minika anu si abede hu. Ade ne dem no so hye on ma onyo na wo. isa Ne dam se bibia wo danim dada. na se paya onim hai Hoya. me de ba ko no de anka me nyi achi ne ba ensa de Da bi echi honum won se pa ko me oni won se wo sama hat bi wo na chi honum no ko cha na so obobi na o tukina ase. Lebe obo mo kan se wo se pa ko mo oni achi ni pa ko me oni achi o eno de me nko na me nim Ne. ba ko no bi wo ho ba dem de small phone na eno me nko na me nim obi o send voice aba bia obi amu obi a Na events we know. Yes no. Obi o se ba ko bo se wo bra bi o bo de ma mensa Adenya papa bi o wo gas no so wo me di aka ho. a wo nim Ye nyina me de me nya no na me ka mu de O se tio ye di bibia fole no. ja aro ni paya wasem ana Me ni ase. oni ahenkan fada Dixon wasem deputy CEO ono Deputy CEO. Deputy CEO Ahenkan FM Father Dixon ada kwabla jeni woni ne wasem oboku David what's why are they Obuoba asem yare na yare de o ba Ahenkan FM what's why are they Father Dixon na deputy CEO oh I know dey obi ade ne nyi ho achi Fatano bibia nche so deputy CEO bibia nche oh da Fatano Comment je mal oni Father Dixon wasem ni asem sanso no so ni mi ni asem sa dini de be mfa mfre ni bi bibia nche Father Dixon me mfa mfre ni bi bibia nche na so ko pise ma ko pise FM sa Father Dixon ehwe adwumani ni na sa Father ana Father hwe adwuma ya unhuna amamre ne amane oye na sa Father Dixon so wo ya amane e de ma hwan ori Ahenkan na nsin toilet e wo si wa enya fire ni si ye you want for my sports Paya no kro no Obuoba ma me ro ahon ni Paya no oyare dada we me myself no kra hey David abotre Paya oyare ento mi ba bala no pamuni oyare me Paya oyare otu acha mbom pato so ati de akosu no deputy CEO otu odi oye ne be deputy CEO na Obuoba Ofori ne kwabra janim amuso oyale no Paya na ye nyina ne de oye so Paya oye Ahenkan fada me de ne chase na me de ne be wie me se me de ne be twi ban ti ban no na ma chase am de ne twi no e ba cho me ban ma meti sie fro bi Paya ye se fe no Ahenkan fada Dixon me pa cho nyi ndi ni fada Dixon ya na de man no sa ya je free ni nsam de compare piece for ya na de man ya saje ya saje ti this one ne fada Dixon bi em no they say Paya body straight me fa bra ground so Paya okay say be dia go kroma obi ansoro bi o let's obi soro bi ana masa it was your friend say Paya ana be na friend yaw me fa pa no ko de kan wa say respect no soro ya yaw Paya no yari akojubuli hospital why Jubilee hospital you want to so come ra doctors be just 24/7 na show nti say ohododo o yare na say ohun baby ade fa de apiemu Jubilee hospital na fi kona koje ayaresa na bibia enkoye emfa ema oba ebia won private room na pesa order Paya wo ni scan tuntim da private room wono ayade ado ni chiema public room hon ma na abeda nti say bia won so obepie mo Jubilee hospital na pesa onko oje wodan na odem na doctors ejina so ehwe wo yie dia obepie mo yakachi a eno so no yebetimi aboa wo sa kwan so afa bia lab na pesa wo ye o pesa o check o blood group blood type a oni ebusu no nyina mo join a e ba chokopie mo Jubilee hospital na afa yemboa na bibia so kofa enfama doctor atro in drama se kona koto na ene no fasa ho yare a obepim akachi a pharmacy kese o no ma edura o pato bia no obonya bi ato na bibia so akofan e di amount afi antenatal care any postnatal care ho de ma ema na ma wo awie na afi ma na ma fafuru no na se wa wo awie na pese o check akra na pomuden se na ne wete sitie nduane a ondi insu a onom na bebo na pomuden no so etimi akonkan dia bipiem Jubilee hospital na yemba o sakwan so
afa bia wo so no surgery anase operation na pesa oya theater kese ono ma oba ebetimi edi aboa e bia wo so no wafafuro o pesa midwife se gina wo so e dan dan ye kopim tamane no bosom ne so a oba wo afa oba dia bebe piem ya kache na afa maternity midwives no omo enhwe na bibia so enkofan emfa emam e bia wo no o pesa utwa scan ehun sakra na oda oyem no oyo oba oye bemo da ye na se on da ye anase ono prostate na etete o pesa utwa scan ehun se ne kase no esi akoye dia bebe piem ya kache na afa yemfa ya ultrasound na afa ECG scan no emfa emboa yare bi na ne no atiesi so na usro se ne no bedi hu komo eda che nipa udi hu komo da che nipa eda be che no na eda mbonten be piem na afa cancer unit no onom embedi san komo no na bibia nkofan emfa ema afa wani na etete wo ade benwa ohwa unhu ewachira ohwa unhu a anhwa na enie no edo akowum intine ni bepem akachi esefota se ma glasses na osha ye be ma esefota se ma odun sta no ma ye be ma afa efela no pa bia no ncheche ekoso edema diabetes ene hypertension for no mepiem na afa mu magi nsu amonom nduana mundi na afa do nche ma na se ndu amofo betimi abona sa yarwa no so no atimi atua yira sa oba na se unidi ya tumuda kantin kese on meduana opato bia no benya bi ato afukita insurance so dia ye beje na ya hwe ye o hwe chi akwanya odan Abu road no so Amantra bridge no so honom na obehu yan fe number yi na afi kuma ka we chenyi na no nimpenfo endi number na 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Yanko Golden City Pub nyame na 29th November ya na se October ya yenko hia keche na no me ahenkan na je se Father Dixon eneko ahenkan Father Dixon nyame aduma 29th October ya minu mienu na yewura mu Golden City Pub ye kwa hia keche enti ahenkan Father Dixon bebia wo bia prepom ho obia mo no ho girls boys yenko chele ne yenko pape izanse bosome no yewu ano no enti yenko hia Golden City Pub keche oba be hu enwom ene alugbin to gbin ni ho ahwania no ebesu ho anya semketo man momla mon dress kama mo banso bibia bibekoso na se cocktail awurade nyakopo baby girls o gena de good grass ma na twene kakra no bia hu se keche enso ewo town yenko Akim State University ekire hwa eho na behu Golden City Pub nyame adama 29 Saturday enwumle 7 pm na dwumedie no ahyehye so ewo ho no mo afei yension stem na se FNF the UEFA Champions League na match day 5 ya dia enra games no ebi eba so na ebi ekobo Europa ebi nso qualify o manim ebi nso no na se begina the last game no be fans no betimi akonkoden enso eja komna kopim the round of 16 of the UEFA Champions League no na senior results na koyeye enra Tottenham Hotspur etna fie on Sporting CP ekotie Rodrigo Bentancur enya go edma Tottenham sanso na Marcus Edward enso enya go de Sporting CP Napoli enso etna fie eche Rangers bonekan miensa ma Rangers omonso omantim ante na se Giovanni Simeone enya go sanso na Brantian din ade Leo Ostigard enso enya go omo mo 3 goals na de man Napoli entran for that na say amene no ochi Olympic Marseille abone kanu mienu ama Marseille etimete kanu bako Matteo Gandozi ya branch ochi kanu ade ma Olympic Marseille Barcelona enso etina fi o Camp Nou omo tina se yehwe han ama Bayern Munich esan beto shomo so ebo mekanu miensa ama Barcelona omo ntimi ante abranten di Sadio Mane enya first goal ade ma Bobo Kwanda ni Bayer na Eric Maxim Choupo-Moting enso enya godi ma Bayer na afi twato krampo no abranti and then Benjamin Pavard enso enya go no eri ma Bayer do ni chema shege na dum ya shego na enso yanje referee chema goals ndos dodo anhwa na nimguase aba na nimguase na enya ba wie dada amanfo mu ntimi nka afi Atletico Madrid enso atena se one ba Leverkusen ekotie sa game eko 2-2 Yannick Carrasco na afi Rodrigo de Paul we mi amranche mbo 2 goals no edi ma Atletico Madrid afi Ajax Amsterdam enso atena se ama Liverpool akwachine bonekani miensa aya sentiment Mohamed Salah nya first goal Darwin Nunes na fe Heavy Elliott we mi amrante ombo goals na de ma Liverpool afi Inter Milan enso etna fie echi Victoria Present bonekani enan ma Victoria Present for no omonso no omantim anti Henrik Mkhitaryan afi Edin Dzeko ene abrantia ne Romelu Lukaku we mi amrante ombo goals no edema Inter Club Brugge enso etna ma FC Porto echi ne bonekani enan ama Club Brugge omonso omantim anti ekani
abani bi afeko pimo table no so a senesi atm group A no two teams na qualified da Napoli 15 points to qualify Liverpool 12 points to qualify last game no Liverpool in Napoli na airborne afi Ajax Amsterdam so 3 okọ Europa Rangers enso na abani bi a menoka stadium ono so afrimo afi group B no Club Brugge 10 points FC Porto 9 Atletico Madrid 5 na afi Bayer Leverkusen enso 4 afeko pimo group C a Bayer na se okorada 15 points Inter 10 points Barcelona 4 Victoria Pleasant enso eni abani bi afi group D no Tottenham Hotspur 8 Sporting CP 7 Eintracht Frankfurt 7 na Olympic Marseille enso 6. Yanko Europa League no na je se ne kwa Masters no say ene be call FC Chelsea Zurich tonsa e de afre Bodo afre PSV Eindhoven tonsa e de afre Arsenal de Ganes AJK tonsa de afre Jalwasi AS Roma Union Berlin tonsa e de afre Sporting Braga afre Omonia Nicosia tonsa e de afre Real Sociedad afre Stormgrass tonsa e de afre Feyenoord Bobokono Farambaros Bobokono tonsa e de afre FC Monaco nom de Ayantam so 90s Bobokono tonsa era fe Qarabak Manchester United tonsa era fe FC Sheriff nom dia boom Bianco Celesti SS Lazio tonsa era fe Midtjylland afe Fenerbahce tonsa era fe Star Reniers nom dia Antamso Fiorentina tonsa era fe Istanbul Basaksehir nom dia boom Sassuolo Red Star Belgrade tonsa era fe Trabzonspor nom dia boom afe the Europa Conference League na so no Shamrock Rovers and gang na airborne afe Barkani enso ne Slavia Praha de Tamso Silversport enso etnafie on CFR Cluj enso ebani Villarreal ene Apoel Shiva na ebo afi Australian enso ne Lech Poznan West Ham United ene Stellenbosch afi Bobokwane Fiorentina enso betnafie on Istanbul Basaksehir ede aboni way selected games are eba so or the Europa Conference League no mami nko papa ya fan Simone Inzaghi oye coach edema Inter Milan osinania giye pa esansendra omatimi qualify abepiemo round of 16 emra omutibichi Victoria Plazan ebone kanena omutimi afọ agba antotrem na no omutimi se Bayern akwahye Barcelona 3 penom so se se de kwana dem se se de Inter Milan ma qualify round of 16 no so mbehwe se kwan bia so papa de Jose Mourinho 2010 2011 omoye no omso mbedi na nanamumu a na fe Inter Milan no ato aso akwaje Champions League no we yankoma Simone Inzaghi coach edema Inter edituja afa yempiemu Manchester United boboko nim na omo former coach ni dia de Ralph Rangnick wakasa oso ono be PM United no na say place bebre a ono no na say identify mo no person United boboko no esan mo then so club no enya dia omutim esan place na komesan mo dia na kotimi fa no pa di fry United o say mnante bi ti say Abranti and dim Erling Haaland oso Jimmy Kan Escalteno afa Dusan Vlahovic no so no odikan ene no Oscarteno Christopher Nkunku Josko Gradioli afa Abranti and dim Luis Diaz Alvaro Morata we mu ina a players number one transfer list one person United form samo na United team no and sign sa players in a winter and no a boy manifeli United yakọ Tottenham Hotspur enra one more transfer first Sporting CP na ko bia nim se papa friend Mr. Antonio Conte e beje 3 points ne yakọ na so Sporting CP for ne kire Tottenham Hotspur se masa ball no munimba yesu ni ball game ni bewe na 1-1 na no na papa friend Mr. Antonio Conte se o ka kire VR for no se kwan mafa so afie o mu wi games no bi no o se Barcelona kwa okai omni Inter Milan VR for no ewiamu afi Barcelona kra omsani Inter Milan second leg no eno so VR no se ewiam eno biehui e Tottenham Hotspur Stadium o se VR for no ene timi bua ma Sporting CP etimi nya 1 point into akache wo for no so man to tom ne meya ebe kaka na masa twede pa ene be so pitch so we ya Branti fan kwa Branti fan Mr. Antonio Conte coach Edma Tottenham Hotspur edituja Barcelona players na bi enyi player bi ti say Sergio Busquets na do ni chiemu Barca omupani replacement na ekoto odwasa Branti and dim ade Ruben Neves so see Academy Wolves no na say ade Barca for Ascaltina Branti no ombesan no na so Xavi ene no ode kon ya betu dwasa Branti no o hwe ne ball a obo na face system any style Barca e ball ball na Branti Ruben Neves no anya betimi afete Barca play no ntene no perform twinkwan so ansa na onguso empe replacement e from Branti and Sergio Busquets Yamna Africa na fe yantisi mefie na yeba Africa dia yan touch down e wo Senegal ne ekodi nkomo omo president
ye frɛ papa no Mikisa na papa fa no Mikisa no de atodwa wo se enchemundie no baso e wo kata bonte so Senegal qualify ekobi Aliou Cissé de na yeso ye coach Adema Senegal na papa fa no Mikisa ni nsem ya todwa wo se budget a afie Senegal edi wuramu e wo FIFA World Cup no e $21 million and a Senegal na yeso mo di wuramu akwese FIFA World Cup no eniama betimi akoye e de omoma eti papa fa no Mikisa o se Ghana for mo de munisika mo kura munisika sense na sen yesi Otramodi Stadium a efa nipa 50,000 capacity tie ye woska enti ye $21 million e de budget e de akọ na yesi FIFA World Cup na ye di yensu ti Senegal $21 million and o mo de kọ FIFA World Cup no ye di fi sam no traso na mom yamfa seda ema an natural mineral water ensu yi na yesi emuti se esanso ebo manipadua no enyi from efise nnuane ndru ewom no enya de ketwa all the sioms ewom potassium calcium magnesium afi carbonate narate na afi sulfite na ewom ebetimi aboa na fa pomuden no so no atimi agina brane ntende no se ne oya party bi se oya engagement se oya yie ene no adore bi na oye na pensu ene no ehote nsu a package no ekonkan asem wase de a eno ane unnatural mineral water eno ane unnatural mineral water jibie na bobo na hu se yes se enya nkontompo na etwa de kire no ya de FDA ajatum se nsu eye odoma enkofa ha bia emfa embe ne mom sanso da pomuden na san ede bro opendudu atu a hwehwe yan kira kwan achimdan na se opposite Ghana Commercial Bank car park no na se ne na bo nhwenim upeje weni abo se ne bana ne bo hono ma na se nsu bebre na egu hono ma banya bi no ato na bibia nso akofan ede amao upenchemu bia na se nsembesa bia fe number yi na afi nkoma ka weche nya ne mpanifo endi number na 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 091 0500 231 091. Yev chef yesana se dia ya shase fi the Blasters of Ghana nyame adoma 20th November e baso wakata bonte so mundie Ghana ya qualify ye kwakwa obi na ye wo group H na me no kase on the 10th na ye se November and papa friend Chris Wooten Masa Dudu Dramani George Boateng ni coach Otoado e be start your princess no e wo France na from touch down e wo Abu Dhabi no makoto aso na ye se urama JF president e kopie mo e wo Ghana ye former president papa friend Mr John Dramani Mahama eni ni kodi komo ana papa ni nsemi tudwa so aka kire JF for no so ankanche Blasters players ni say wo hwe Ghana group e dem ya ni Portugal ya ni Uruguay ya ni South Korea sankabe ya de ka Portugal hyen South Korea hyen ne mo Uruguay e kwan 2010 omdi Ghana for so arrest adawroma wa ma Ghana an qualify anko piemu e wo semi finals no anka Ghana mo form last ni engu so no mo timi chi Uruguay e hyen yente sema former president edi tudwa. Absolutely, we're in the group of death. I mean, the teams in our group are strongest. And look at what it has made. Brought Uruguay into our group again, you know. It will be sweet revenge if we score them. And so please, even if you don't beat anybody, Uruguay, just beat them for me, you know. And let's pay Suarez back, you know, for what he did for us. But president na yes papa e fan Mr John Dramani Mahama ni nsema odi tudwa o wi no sanka kire keto kreku se papa me ka kire ye league na wase no ese ni manim ya utimi tutu nyama ye se ne Ghana ye bet power Ghana Premier League no enyama betimi akoye na fe referees no watimi ahwom ye eno so ye tie sema former president e ka fa ho, especially in the domestic league now because of English Premier League and all that. I mean, our people are more tuned to watching La Liga and things, and so people are not coming to the stadium as much as they should. But it's normally a good family entertainment to go with the family and watch a local match. But we need to raise the standard so that people will love to come and watch. And they've been concerned about refereeing and all that. So when that happens, it's, you know, depresses the quality of the league. But we have faith that you have all that in hand, and we'll continue to support you. Our doors are open. If there's anything you think as a former president I can do. Eti Ghana your former president Mr Papa F John Dramani Mahama ni sema okafa Blasters and afa GF ni hono no yeguso ejina Black Stars onoma na Speaker of Parliament Honorable Alban Kingsford Swamini Babin wakasa enso edafa Black Stars preparation yeda kopie mo okata World Cup na ase ose emfa won se Ghana ye economy no aye hard no as leaders are omudi Ghana nim no ombe no maybe atina be Black Stars e beto nya good preparation to Qatar World Cup no. Preparations for this, I am persuaded, started long ago. But we need to sharpen our focus
and ensure that the national football team gives a good account of itself in Qatar. As leaders, it is our duty to inspire and motivate the players, technical team, and the supporters. The country should leave no stone in resourcing and financing the event, despite the current state of the economy. The benefits of this venture to the country and people are immeasurable, and we should not toy with the contest and the opportunity. Some Speaker of Parliament Honorable Alban Kingsford Swami Gbabin and so the tuja. Yakwa the Continental Club Masters as you do katakana and phobia. Na yeni komo aso folk team na abepimo Eastern Region akuse e hono mu bom ho adwanwa omo timichi Liberty Professional e bone kaneme no Liberty entimi ante abrante fan kwadwo B Junior e bogo and afi Linda House of Folk Linda no eno anu so timi bogo. Na won say House of Folk nyame adoma Saturday omni bibia ni Gold Stars and de hihya so e wo the Nation Wembley Accra Sports Stadium and a team no ebobo marketem e de afri akusi na fo mawuro mo Accra no makopepom ho e de twa nyame adoma Saturday omni bibia ni Gold Stars na nya ni Gold Stars coach papa for Michael say edi komo ina me say Michael nyame adoma Saturday muni House of Folk na bo as a coach game no hu ni say yete say Michael say edi tuja. We know definitely there is going to be a tough game against Atoport playing in Accra. But I still believe in my team because on the meeting, you know, I said it before. There's 2 matches that we lost against Tiatraman. We played so well. Now I still have confidence against the team. You know, definitely we can provide and get a whole 3 points because against Dreams, you know, and then Tiatraman we were lucky. I mean, it was a game where we played so well. And you deserve points. Eti papa for Michael say ni somebody to dwa nyame adoma Saturday against House of Folk no. Yes, enti no dia Joker and so former player the Ghana Black Stars ono so akasa ade afa Black Stars na wasido ni chemu 1982 AFCON bass na Libya sports minister promise wo say ko munje jom ho na ka Libya fon enshom na ka each player bia onje $5,000 then so sansembe to dwape John Jerry Lawrence na say former president catch say o man hira mo na say sage no man gbandi nkunima o mo hwe na obi amfa nan ensi Ghana yenti ensema Joker edi tuja. Oh, one to them, yeah. Oh, yeah, papa. One to the Libya War Finance. The Libya one of sportsman is about the man who may be asked $5,000 each. In gym, one who host it. Oh, yeah, Gaddafi, not to be Surumi, Nigerian, or when Nigeria Faji, not Sunday Bisido. It's also Pedon Soji, or Cholet, it's a big kitchen, or Cholet, working Kanya. A small mind there. Say what's this can be people. Name ye may and when I'm born and Jacob Nama, Mamubia and Kogana back. At that time, I jump on me on Abubo with you. Hey, the chief, a 1 and 22 president. Only 8 nears here, Beggy. In California, I was no. Sorry, now I'm soon a Kawana and Jebek. Oh, and the Konya, I'm because I'm J to Mammy. What is my mammy? Ain't you way and some Joker to Ghana? Oh, you know, was a former president John Jerry. There's a Lawrence, Papano. Ghana ye trophy yenje wa Black Stars nya national team yenye successful yenje trophy nyina na Africa Ghana footballer asay nyina no John Jerry Lawrence ono na ma Ghana football na say Black Stars national team no yenje trophy gifi say omko World Cup no ba no omkoje AFCON ne ba ye no na nka ye momuska na so ka twon so omunje omusan bo momoden ekoje trophy de ba ya wa momohwe into so omudi yawo enu ntina ma Black Stars trophy perfect trophy de aboye no Joker, Rollins once again. The Black Sun engine will feel Rollins. Yeah, promising one family. You'll do it. It's the door we now over the bench. So my report to be from. This is about some to my account. I'm so Mr. President Rollins is a Juma Bayan or a marvelous. Name mom, new football as someone will help Ghana team because. The time you could live a Jacob, one man up to now. I know there were 2 missing. If you are such a say, question, no question, but and you're not mind that you're quite bad. Suppose Sumpa, Juposa, won't go to me, why? One man. Such a car packaging live and 2 men, 5,000 each. Yeah, and just I'm married. You never can say, Muhanja. And see, Joker, former Black Stars and Soroko. I'm a goalkeeper, no, they are 2 Lawrence, I don't know, young of we see. Hey!
$5,000 in Libya. Also, I'm going to drop in the bar. Also, $1,000 cry, and I say $1,000 one farm. I said, Montenegro, Eddie Ghana. Okay. Now, the Black Meteors of Ghana, Nyamiadama Sunday game no Airbus will Kumasi Babayala Sports Stadium, way, Africa under 23, Cup of Nation, Egypt for NB hosted 2023. Na Ghana, you will move Mozambique, Equachomu Bomekalim, you know, Omomenti, Enra, Timono Akopiomu Kumase, Papa Fan Ibrahim Tanko, and Nkwalano, Okoye full scale trainer, F, Papa, Nyamiadama, Omobeto, so now Mozambique way, Saturday, and on my touchdown, Abedu Ghana, Nyamiadama Sunday, 3 p.m. Big game no Airbaso, Kumase Babayala Sports Stadium to coach Ibrahim Tanko, Bompire, now so wetima can say Nema Betima Kuyi, Asante Kotoko no Kwabnamu ye training, no Papa Fan Zedu Zabu, Oko any training and F, Papa, Kotoko players on my premier, Wetima Ba, Cabanati Feno, Sheriff Mohammed Pe NMI, Justice Blay, Richmond Lamti, Omniatima Banyama, Monday, and only Kumasi base club can find her at the best Kumase Babayala Sports. What's the Kotoko place to play? No more Wetima, Omniatima Tom. Amaba. Some about Enti yabako na happy birthday. Joka some media to meet him infinitum da. Say Jaja mom. Happy birthday and confirm IT officer Kwame Eugene Appenting or South Brimura Bank. Way free, Mr. Bright, Kosinya Kunho, a chance credit officer. Okay. And was say happy birthday, Kasiapa. And confirm some machines needed. Say inyaji ko jobe gina ho a on fa san kakra na eye adwuma na ba na network nsem dia chese obo homodin ye wo mpa internet odi birthday die nyame nhira na afi nyansa no o ma bebre enka ho na adwuma na wo ye no ye fa ko anim na afi Sadrim Rural Bank enso ntimi mfa ne tumapa emfa mfira wey efi Mr. Bright akwasi nyako ho na odi ema IT officer Kwame Eugene Appenting, South Brimura Bank. Okay. Inti eno so eno no. Na 7th November so your Reverend Frank Kwesin cancer birthday. Next month. Next month. Me kai no. Oh, say ne. Refi. Onu ni refi. Ema comedy the Joshua Cabinet Janim. Afi oti obrempon poku warenka. Joseph Ajiri aboaye sa enso na Raymond Ashete Rat ene Ben Mauli. Ye ne kan to apabo ani a ida gude mu nsem ne ebeja no. Ye sore so na afi captain in the morning. Obofori Amanfo a ene one paya enya ntokwa Obofori Amanfo a ene one paya enya wontwi Obofori Amanfo a ene one paya enya sewu wo no on the morning show no to us In your house, so can in your Pacific, Omina, Eddie and Ramuta, my innocence, water to say, Omano Saviano, Omano Saviano, Ayaseta, Omafo Brandachman, Omano Saviano, Omano Saviano, Ayaseta, Omafo Brandachman. Arise, gather youth for your cause.
Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. Media means Lona Mekao. Time for wedding kuku. Yesu Christo dini moja. Ato mabodini. Media su wadansi. Achira mansai. Na se meka na se wontiasia Yesu moja. Mami Nase, Yamfasi Dani being confirmed my sports team. Joshua Kwabena Jenim. One Oberimpong Upoku Ware. Rambo Bronzanzu me yebi da. From Mame Homing. Or Diacheme Qua. Techremada Bodim. Mujari de Frusania. Maybe Yesu mwa dance achira mansai. Na se meka na se wantiasia Yesu moja. Yawoda koko. Efia bim se woni na busie nyina de aseda be kwa moti asefo nyankopon so wode won kwa che wo ne da yinso wa mo asore enti efia bim se odanyame ase otamfo wedding kuguo Yesu Christo dini moja. Ato ya bodini Medi Yesu wadansi. Hey. Media means Lona Mekao. Okay, so let me switch into the brighter side of life and join my brother Bright Kwesi Nyako. Our South Brim Rural Bank Limited at Chianse branch. Or see young Weshe Nadam Fopa, a very good friend and a brother, Mr. Kwame Eugene Apinting. Yes, so we are IT officer. It was South Brim Rural Bank head office. And then our birthday. So happy birthday going out to you, Mr. Kwame Eugene Apinting. Live to be 93.3 and beyond. From your very own Bright Kwesi Nyako, a Chiase credit officer. Nyanko Punshirao. Anye I think Korea say no de yare nenam we ja Yesu adoma anka wewu. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. Yesu Christo dini moja. Medi Yesu wadansi. Anunti se na metena se me bo wamane no Nyankopon ya adoma wo kina e na achema bo aboman mo ankasa etfo no amudidi ye a mo de to ebo se mo amobeye mo gatese no opani a wono no ye assembly member e de ma boabo electoral area onimunyamfo Emmanuel Apia Kubi aka Eduru Meso owoye a banche anane brode opani no adi edom anim ama enkomo bia wo se koso ansa na adwuma no wo mo atumi atoa so aye no opani adi anim wa aban mu ama ma ye saade ni nyina nti kwan mu ada ho nyame ya adom a wo kyena na
mode dwumadie no hyehyɛ so enti yeto nsafre mu nyina aboaboman emema emma no mo amobetumi akonsuo yeto nsafre mu nyina de bia ye kase wonsom ene nipa se Ghana be yi a enye ni nyina na ye amanyofo no I keep saying say omo majority anaso omo population no e wo fem amanyofo population in percentage wise so they to ha mu abupan susu dua no ho a omo ye 4%. So what you say enti mo aboabofo no ana wo say ye take chrono in our own hands na ye ntimi hya asase ye build chrono nyame ya adom a wo kyena aboaboman mu nyina mu firi adi na ye nhya ase nye ye gates no e kyena de onim se kyena no e ye fiada aboaboman nya de amokwafuom nti ye besra yirim se na wotwe da na yie 1 or 2 bi wo mu de but se kuro ni mu nya wo mo a eba no omo koro mo mfa ye ho asempa nko nti wo se siesie kuro no omo eba no mo hunu se aboabo odi ahenkan de aye dede dwan Ghana fo asum no aboabo no enye se ya aboabo asa keke e ya aboabo a enmunyam hye wom e ya aboabo a wonso na mba bi obetumi e de ahoahoa wo ho se be yie saa enye obi na be ye eye wo ne me ne ebete ase nti wo kyena Nyankopon ya adom anopa ko ne nyina ye hia wo ahemfie no anim ho no mo na dwumadie no ahyase a ekoso enti ya no ahye ne nso de amame wo ne nyina afia ho nhyem anyeye sika dollar ne pounds anyeye afego wiase no odi yade ne nam wenchi yesu adom enka wawu eyetwo enko wiase no odi twe ne nam wahia yesu adom amen na awurade na modi ankan so ayi ne twa ma no a o wasem ka kire esa ma no so breast cancer o ene nyame adom wo kyena Ahenkan FM ye ni Jubilee Hospital ya kan bom ye se ma no momra na ye nhwe munufu no mfa mamo afi ube wie no na wo de adansedie na nam eye eno nso ye nonso ken wa Ahenkan FM ye ni mu ha ya wo kyena enti nje se wo kyena na adwuma nkasa de ebi e wo ho papa owo hemfa na ma de ye sie yi asi sanete de ye na pa ya onyum yi afia bim se ye moma no na no an ye bebo ama no se de ade na koye no eno so mo hey obike enti nyum we efiafia bi mo se ye mfa nkoma pa ya aka Ahenkan Father Dixon wato nsuo mu yes ya ba kole you sikay ba yo na me wa efese and yes sikay ba nanka mu bewu hey ma posti pizza so mi di banku me twi me kwa ka ho ai mi chi se hu monsa ma mo keke na ma bo anu chenku Instagram TikTok ma je aboso na so mi ni mi hu yo hey pressure mama mi chi mi hu yo hey pressure bibia hey pressure Mr. want to me bulo pressure Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM ye ne afia bim etiye enti se afia bim e kasa ye monnwom a wose ye bo owie no wose ye nsan momfa ma Ahenkan Father Dixon eye pa yaw na mse mate mabwa wie ye kwe anim no mesa abobi aka ho but ma memfa wo da chintin to asoma wo na ye kwe anim wo da chinti thank you akabako wo da chinti ma me ne se wante wo da chinti ye nwie anum radio papa abozege thank you yensan enwie anum ba konka ho radio papa abozege thank you last one radio papa abozege thank you too na sa radio no enya aboabo nko ana ewo ekwachiri pa abozege 93.3 FM we are the best in the east anunti
Adisha watchim da man so across subu abrenansi kotokom chia chim anyase odankwa Odia ye jadi ne bobo wan hwe ye ohene no wachire ho ne bubefu wa mo ni kuro din but ye ba ne ye sheda ne ye ka kire onkrofo se radio station di ankasa ne ahenkan 93.3 FM yanchia mum ene abozege na sede ne yepesa mamfo so yemusie kwea no ne ye adwuma ene ye nante etenetene yen wo mra yetie abo yamba so wo mra ye ade penti ene ye de yanchia abozege edi kan besem na odi besem mu no yaje atum se e ya ahenkan ye da ase bebre na abusua wo da chinti ye de toa so e de amamo Debi ameta ka chew se oda chinti ni obra kwantu afutu ni adesuade a ye nyina ye de ema ye ho mpani se okoto se obi tu ne bafo na uni obi otu fo a ugina won ntoku achi utie bi uwi anu atoa wa kwantu so nti ne anopa yi ahweye ni afutu nsem o de nam brofo kasem enie brofo kasem no say wake up every day and tell yourself I will make it. What's a want? Wake up every day and tell yourself, I will make it. I don't hear bro for kasa. What's it? So what that sorry a de biara. Catch the wo say. Me ye. Ibesim ye. Hey, well, sorry, anopa, what ye? Unya bom pa ye. And someone catch the was all catch ho me. Obuoba ebesi mi yie meye yie awurade nhira beba me so me ne masefo mabusua oman ya mi wom adwuma mi wom ebesi ye yie osese wo sori anopa biara wo da chinti eya aka asem pa fama wabrabo he se obi tumi eka asem bone e de to obi abrabo so mane ye adwuma asem papa ne ka to abrabo so enya adwuma eniti yesese wo sori anopa biara kachire wo se me meye yie ma ye yie mpo meye yie kika sansem no afagu ankasa wabrabo so wo sori bia na gya abubuo no ade achi bia to nipa no ohwere sansem ni jaka na kachire wo se me meye yie ade achi mi me meye yie shase sa wo kika sansem na ade akire wo ho a kachire wo ho a ampam so ubeye mi say free na ekọ o sorry ayeden ka nsem papa fama wo ho kachire wo se me yie ebesi mi yie se ni si Yesu yie no ebesi mi yie si mi kra yie me ne masefo ene ne me de me nsa be so bia be ye nhira makoni abadie be ye nhira mi nyaka akwanhia ka nsem papa yi fama wo ho na gya se o sorry anopa na watwu mu ade achi bia o atu nipa no obre nipa be de no sansem ni jakeka efri na kwemesi yeden jai keka na wo sorry anopa kansem papa fama wo ho say ene ya sa be bie shop awurade ebetwe atofo aba enko bie shop ne ga say ababie mu ene se be ko yie mpo dia no sansem no mesrewo menkeka sansem no why awurade nkan ye ho ye da chinti yen kan kire ye ho say ebesi yie se ni esi Yesu yie no ebesi yie. Wake up every day and tell yourself I will make it. Erade onkan ye ho. Wo da chinti. Thank you. Enti ya no ye to aso na fe ye de ahweyi nsem no so de ato aso ama ne de bon krata mbobɔ so de abewom media min so na me kan otamfo wedding kukuo Yesu Kristo de ni moja ato ya bodeni media so hu dance achira mansan na se ye kan na se Yesu moja
And I don't pay Dr. Kwesi Bani for 2 some de buy wa hwe mu enie brofo kasem say make sure your surroundings or make sure surroundings of your buildings and grounds are well illuminated with proper lighting. Make sure surroundings of your buildings and grounds are well illuminated with proper lightning. Inti ene ne Dr. Kwesi Bani ediba ye eno no osi ya na wahwe yi se wo dan no enkanea baby a wasa wo den kanea bobo bia no fa nkanea bobo baby a wasa wo do no so do ho ma wonye kama so that ye na fe ehon nte na fa kanea enso bobo dan no ho mo bia hunu se so obi gba awura ma bedi ubone a obi wa chichi a obeden obi hunu. Make sure surroundings of your buildings and grounds are well illuminated. In Kania bubo baby a hoye han obi ka se hoye pron hoye shen sa akusumu no mane ye sa kama eye sa afei obi ba bedu bone okronfo bi ti asie akire abedi nsemone a obi mpokro wa akiri behunu no na wayu asotire aya no ahye ne nso sa de amame we eye de ene Dr. Kwesi Bani de ba ya hweyi nsembambo security tips. And yedi amawono. Make sure surroundings of your buildings and grounds are well illuminated with proper lighting. Yenisa na enyema ebeko ye edi amao. Enti payao baby a wasa wode nkane abobo wo fie ho no ntentem na de nkane na abobo se bob wase ye ntena ho ema me ka nkire wansa so ati ase e wase wo hunu ne ye no wo ye ne boa Bible say ni onim ne ye ne wa anye no eye bone ma no nti sheda fadan ho akire ho baby afuo no o wi asutire a ye be ba bedo what ase e baby wase de nkane abobo nso wa ye ne sa na ye hyren obi bedi mu bone a na ehunu no de ubon krata mo boso ye de bremo yo yate kania e hyren wo mprimprim mu Yesu ya kania e hyren sa abre kyerɛ Ever for my chiamo. I just want Bumbo God, yeah. Now, sorry. Igum. Was you gum? Igum. Befa. Sha. Radinyan Coupon. Yeah, heard him, sir. Found. Oh, a fairy. A fairy amount. Oh, yes. Oh, okay. Any of the Yamiase? A boy, police in the friends. Police in Kusi, bibi. I say, fa. Nyam to phone bi na. Ayi. Enti afa. Or the kusi something. Sa. Any afa de nyame asega. E de eguso pem so. Afa. Sisi ya na ye kasa wo sorry da bia wo be sorry bia ka kire wo ho se. Afa. Me yeye. Na de ye be ye. Afa. Me yeye. Ye de be ye. Enye se be ye o me yeye. Me ye. Ebe si me ye. Si me ye ni ebe ye na ya ye. Dabi. Ebe ye de na so un sheda nyi ni o doubt bi no. Ti me ye. Oh, okay. Me ye. But ya na enwa se ka se Ghana be ye na wa no denden se Ghana enye ye. Wa sorry for ni tie wo. Ghana be ye. Wa sorry for mo mu preachi. Pentecost for preachi. Say hwese de omo bom paye na Pentecost for we de bia se ka se Ghana be ye a wa no de se Ghana enye ye. Eja ade no yenka se enye yoba te be ye a wo se bibi firi ho ana de kon nya na adwi se firi ho nje be da ye ade wo isi abasa wo si fom na wo be kopro ne yatom a ubi emi abeda si fom ubu no wo ya de wani abre person ebu wo bu emu ade na de hwim no kura timi bu enya no kra odi atena wa wani abre pa na person opia Ebie Ghana ye fitigas ye be ye ne na ya ye o
Ghana ye ebiana CD na gina san ai we adi Nyankopon Ghana pa mo be yobo no hade me ba nya se ye be yobo but I was say you appreciate the little like Nyankopon ye no so why appreciate the little that God is doing now why we akese ne and obo be gina 30 CD ni ba be gina e ko ya kokoduru san 16 almost 17 and now drop it aba saying 14 unim ni ochina be san drop ya na se na 4 days about 13 and anwumre na am for the nam ade tin ya na o say huri ko nanim ade no why is that COVID-19 se munim a say ade o se kan COVID-19 cases no cases na wonu ma bo sa ate ya se adwo no dia gwam na mu ye masim ku nti no say I was say nyina ye nya botre ho see the pandemic I was say nya botre na de enko yie no ye nyina ye time penimfo achi ya tomachi ye hihye ne yoma na ye yie because Ghana no ye chiche wiase no ba bia ye nya ye nie ye den ba bia ye nya ye nie ene ye den ye mpanimfo a Nyankopon de omo ama yen omo ano mo ne ati ye den amanyoku anyame de ama yen eno ane ye NDC ne MPP sure ye dowom ye pawmasem omo ano ye yekunu nom omo ano ye yire nom omo ano ye namfofo nom NDC ni MPP meti hayi me namfofo bebre NDC fo me namfofo bebre MPP fo CPP fo ne gumfo ne obi kan ho debi sa debi me namfofo bebre MPP ni NDC no omo mum ba dia obenya namfo omo ye yie dia okay omo munye serious ntino agrom ani so jabo parties na akari nyina apart from NDC ni MPP omo akari nyina agro mani so omo so agro ni mani so mba ye hu suwe no it is never true ye hu suwa hu of course it is never true eya na me bomb say one day me sponsor no we tu kwan akọ Africa ya no akọhwe oba uhunu ni ma bi wo no mo a no san ba back obo eno no de enimse anya hwa ye chen o man bi yes ntina wo say appreciate the ye no yan ka say any so but I know say ebia baby a present company fund ye duru no ye nyan duru ho but baby ye duru no omo ye bi and one thing is obo say bia akwohwe on na de compare om na no ebu ayi mu chen wo ma another question I was obusa won say resources anasa nyoma Nyankopon de dom ye no omo wo bi o kan say enye ye oh ade ne ye obo na say ne de bobra ndabi oba so bobra ni ska be da bo Nyankopon ede ye be si Ghana pumu no enye gold ne diamond ne sa no mane pe no se ye mfanye ye o dabi you can have sa no mane ni nyina tejabo na de biem me ba o ubetimi a sa no mane ni nyina but se mo antoto mo nioma yie yes me ba mo antoto mo nioma yie sa de ne be san abeda ne no me dia mamo e na me no ka say gold na na no me ma Ghana ada ne no me esa no sa gold na da ne no me dia ma yen nti okinkan Bible ma me ntwumura Bible mu ye Pentecost ni ma me ntwumura Bible ni mu na Pentecost me no nyina na ye na wu dwane me yin sha me na eso na onhu emfaso e wo panindie no so Nyankopon ma eso panindie but na onim say say we ya pani a etimi duduru baabi say we ya pani a emfaso bebi no onim enti kwamode no a okọ ni nya Jacob ono mo Jacob ka say fa na Jacob de wa hunu ne wo panindie mu but because of say ade ben wo a anasa ade wo nsem a onhyeda nhweso yie enti no ndo afu so we de na pani de e kom de ma maduani de a wo se pani enti eja bo pe de wo kan nu ni se ni tuntimi ga so okọ man bi so a ye oman bi so yakọ animu ache oman na se sei e was definitely ye hwe omo so ne omo wo no ye de toto ye de ye wo ho ansa ne compare de wo kọ na ni obi nso resources oni bi but we make in life yes enti anu no na che se ye no ye mo ye ho modern ye ntimi kan fa ntu ye ho ye kọ ba bia so obi ni hwe na so no na timi akọ na animu ache wo de a na za wo no nim ya wo ye Ghana yakọ yen animu yakọ yen animu onimu say ye wo country bi wo no ma ye presi yanko 5G onimu say country bi omda so 3G country bi da so 3G na obo America say de o kan metiase o but ono no enuma wo no wo bi enuma ye de ye hu ye no wo bi na America say nya me kan say ye appreciate kakra no ayaye no kakra na ye wo no na fe yen san kyerempanimfo say mpanimfo
aha ne pese yeduru yenya nduru ho boga kan e wona ne de se ye right ni nyina ne o ma ye ni nyina ye right ni nyina down a ebu nipa bam oh wona bambu ndi ese nyobi de bebu obi abam dabi nti enko ye sisi anka se ye anya sam enko ye anka se ye wu anya sa na me kan o ne enko ye no you have the right to betumi aka se enko ye but the men so me kan say okay into be criticize na na do a enye se bone ne nko na banana do ba ye nso aye ne ma ye kama obo in 2016 mfa say 17 am panyin ba ye the first year sanka ya appreciate anka we will never vote for Nanado again. If say Ghanaians did not appreciate Nanado Danko Akufo first time na e can san kwato aba man so ametena show it means the first time no esoyani etia bonaba so fiase chese anka wansem obi akan project bi odidi ba ye nyina akan na kofo nyina akan ye bonaba so it has go to a certain point enoma no e dane enoma na sei entia no so still ye na so nka dadade ye no me nka sa enoma na e sei no ye wotumi si ye be den ye be twempanimfo adwensi so sei opani wo shaade na se kama pa but baby a wo de fa no emmoa ye wotumi si ye be ka but me de ne sei obu o no mo a ono sa na ye kan wazam se ye wotumi si ye be ka ono wonka ne dia ne se wahunu se amamuo no echia no eno a echia no no be ka okay e ba san so e ha dwen but mo ma me nkwa homa ne somra na me kokodi nkomo we me ba ne ento aso me ne lawyer John Agbote or your constitutional lawyer me ne nkotwetwe nkomo cancer what me nka an kan FM suni Maakye me je wo so me nia na bibia boko de bokonya mi adom enano so yehun se wanya yie matimi ayie afiri ho won ya yie ni na nyame adom okay ye de radiase okay ya wie ni sa de ne na yemra medi Ghana nkomo so kakrai enra omayimra shibudwa fie opani a ono speaker of parliament e de ruling bi baye edom kese no boa anyoso wadaroma se wadi akire kakra obetumi abɔ ne tofa de amaye ansa na yabɔ awura mu ankasa yo mate enu arule no na efa ye nua na se ma me adwo asapo a ho na edom how do you call it majority edom kese Adam Kessie there Adam Kessie no one more day among my privileges committee at the we no ekodom echo two speak an name so I said the beer I do no process is now parliament no you know either a advice and answer a motion and amode advice no ko two speak an name by speaker necessary or your decision and or to share that into the Danny and Ra and no amukoya no speaker treaty advice no as a motion into the CN then course no okay inti ewo yemra mu no emra ma ho kwan se member of parliament bi wankwa adwuma for a number of days bi a yet me trigger a process yedi be impeach no and I be declare the seat vacant. Yes. Sir, we are absent with leave. Sir, see absent with leave There's a what's your coin. Sir, another to me trap a man bro. I don't know yet to me and like she knew why they yet. But one quadruma, one co-parliament for some number of days. Na days no edua na etwemwa to me shishaya to me you free parliament for cry. I know be no mudi aye ni adwasa for na. Enti we ebasa no omo use am standing orders no e wo parliament. A man of fair hearing send ye di asem or court to pepe but ni nyina wa ma and can we say because of say one fa obua man penimfo na wa ma no e betimi agina so take decision bia I don't know say privileges committee na nya onu kwa o sa asem ya yeken ye nua Henry Court ye Greater Accra Regional minister ene ye nua na say papa Kennedy Japan. Ono so na ne hu omu bi but omo no ye from no mo koye. Ye from no mo koye nti no omo de no de ase de na omo de no mpo de emba but anom de no so ka ho.
ho but yenua adwasafo de wan bakra and wan bakra no yentumi ntie nasem na de media de me hu ni say na de sika ye no because of Shishaya emra ewo memu entina no so yes ano emra no man kwan say otumi decide say me onko fi anase onko on trust onko parliament emra parliament but samra no wanfa eno anya dwuma because emra bi wo ho a yes asam to sesia e said the tie bi asa to tie wonu masam ansa na bebu asam na ya bi asam but eno eko ba say I just for the yentie na no masam kra na or to make a decision now so to me appeal against that decision court me get to sampa except the TBA no the party basic and a kind of fundamental right a natural justice principle say asem to bia say the panel before so be no for na say obedi dim see na no asem ansana and you know the akwa ni say adwasafo no like as we speak now no on fan na say the extension bia nkoto ho e bia na okoye no koyare ye e bia what show letter the amobi some from letter na medu e bia de bi ntino e say etumi tie na asam no yie ni ahwehwem ansa na ebabia na abra ton ya bia and this akobasa na mo nipa ba ko me na menka say an na say da bia me de abasa ye nyina ye nhwe ne nka sana enu akoba enti kopem say ye betie na no asem ne de empanifo ntimi take decision bia on betimi take but decision bia betike bia no court be boagu I see. Hey, na asemi edin pa because maami nso yenya nhunu da wo ba na ode na no nsem abetu dwan so. As I said waba o memo ntino but what is waba won? Waba ya say. Oh, I see. Na say so yeah they say o ma twam o sa stage no. And say ono mom na ono lawyer ni nti onim de meken obetia ma ne lawyers aka say ye ma no kwan no nkokata even though ye twam o that stage no but ono so anye sa ade no wanye e na no so aye di minim nti ono so aye di e bia o twen say omo man ruling no an favor na wa ye appeal I see, but adia ba kon so e koso a is a bit strange. The stance of the majority. Ye di enim senka majority no omunua na asem yi ya to no but we so omo take stance against their very own enye nwanwa dodo dabi enye omo na take stance against their very own ho dem me party mo me sisi kaka womo na ye majority caucus of parliament and your minority but committee idea some no advice no buy no committee me a privileges committee I know a committee what parliament where there some will be amba jumanati there some fa MPB who are they no call now sa committee na MPP for send this for so and yes sa committee na dey on report aba they am can sample speaker and my final judgment. Say the court no. We born in crew now we are born in crew. Wow. And say we are not say you na the final address aba. Na court and the ruling. And say we are quite court about the ruling and that's a judgment. Yes. But the buyer no court and say parliament so main court. But the buyer no say main kwame to menka. And say you na yen to so aba. Yen bubu yen to so aba. Majority leader say at the end of the hono motion someone in our bobo plenary parliament the jacket here mobile parliament and someone say omobobo who to the budget not the debate and sign on much to and yes I some no way advice and say some ruling straight. I don't know say that be yen na yen bubu na yen ma yen to so aba and all I want na omobo used to say and then say oh yes sir because I some say I'm not trying to say yes no I don't know what time aba
Now, the why in fact, this is what they are saying yesterday. I see, but Papa no or no tie dwam speaker no. Or 2 means so bet me I make a decision and I'll bet me I make a ruling. Per one standing orders ne Ghana Constitution, you know. Oh, to me, I know that America say emotional. Motion, what you emotional, your boom, we can, and some I choose for Abanasa or no be major ruling. But the advice I yes, our process. The report of the President's Committee has already been treated as an advice by the Parliament of Ghana. And they may want to say, we inquire or not say, we know, or as a motion. I see, but yeah, minority side don't so ebi din koma or much said there be Speaker of Parliament who need to me so or no be ruling on this particular issue. Ni a obe to me ya and say obe refer the plenary send yendra we ye no. Minority funds so position omu holding no. Are we saying say omu soon en shada enya preview to emrano? Too bad. Yeah, say yebesa are raising it back on the line afi yatwa ye nkomo twetwe ne so a. Enra me hwe de course of parliament no. Na o said the majority for no they are hell bent on making sure say dom kwabenya seat no ye declare no vacant no. Eye nwanwa kakra. But again the bedia no. Wa wo frɛ wo. Hey. Eja won say utie lawyer asem na wo kana na say majority no nyese bia omo pese okay council asan ba biom enti council wada no de be che ahoma no tito mu kakra na me bisa se enra ne minority fo ni bi nso ebo nkoma na omo kire se speaker no omo pay omo standing orders no oni any right so be make ruling on reporter ababeto ne nan so ne dey so be refer to the plenary said ya why ye. Oh, Debbie. Asante atom. Anum for na kom ho. Asemu. Enti na me dia na make an say. Per the council e kan no na che so be so che say majority no. Enya say ye be cast yen declare seat no vacant no mom ne hia o mo. But na do mo hwe ne say e was say speaker osi na gina ye say ye declare and I mean declare per the council can no sana na one person ko omu asem no enya afi ne say be di ho ano baba ye bia biem ko omua. Oh, okay. Na mom nya say bia ohuru ni say be san ko long process it ko gua na ko bia hu ni final. Oh, there be say enya nia majority leader pe and a speaker epe. But also just say you have to exercise your discretion and also nyina ka ho bi. Council asan ba biom. Council and na de yenhoma yi chire bi pa ha. Ejina mi bisa minority wo so position ne say speaker oti akonwa mu a oni any right so be make ruling decision of his own. I was say or to me refer especially report say ya ba no edema plenary no na said you no akan no debate cause you na fe o mu take decision ya fine no no aba announce and me bisa say are we saying say you almost so can share any mu ana omo ne memra no pa sa no I first side on work no the speaker man clear way speaker now TGM not it says high court kind of court of appeal judge na no you have the right to make any decision. Once I judge for say are they red now cause the court judge in them not say black and one of black. On just appeal. And you know, to me decision be automatic you. But there can say from the inception of the kind of sample Parliament of Ghana from 1992 Ghana is such a parliament way. MP wants some by for report every kind of President's Committee Abba speaker how much speaker has referred to the plenary before. They didn't see that way first. But there's first time in everything. It even a convention lawyer law say the actual
and the anonymous use that the water that and so on the Bonita Yatro, and a coin I fast to hear in Yama and for the convention. And also, they say, well, this ruling has gone against the convention of parliament. Oh, I see. A coin of Mankasa fast of 1992, wait here, and then I will bra. And yes, I can. No, I don't know. A webra dear, a webramum, a webra. Okay, and then in webra. I know you're different, no quiet some. Because always, we want somebody a kind of man not make a decision. Okay. But the way they are saying, men coming to men can. All the rights are better. I see. Yeah, the right to treat it, whether it's a motion or is a. But sir, I don't know. I quite say, the air course not to clearly say. And this is for minority. No, I'm almost support to say. The specific I no. And I did the ones that did the no. And it Mano and Co. And I will say that the no, because of the right to do that. But I don't want to make that decision. But the decision I'm not going to keep that. And you're winning on the first one. Wow. And you know, about now this time they also young in Nayanko Bubu. And I be away no. Went to me, I'm a young teen and some crown on here. Wow. Because I'm also a lawyer. Speaker of Parliament or a lawyer. And the only say the principle of natural justice, you know. You find all the utterance pattern. You must must be heard on the matter before judgment is passed. Equal hearing, no. Yes, the right to hearing, you know, basic fundamental human rights. I will valid here. Judgment be a court to me bogu. For me, from my perspective, no. Sana me huno. I see. Inti finally no a dang na expect to say bit me see. They say the iron for me there will be some I can tell you say that is the end of the matter. Because only said there was a Ajosafo is one of the MPP members of our parliament. And if you are satisfied with the decision now, you can make it. And if you say we are not satisfied, they say I won't initiate this discussion, but almost 1 year, then I say they are fighting against their own. Which Obuoba said they are doing it in bad faith. I say, Ajun for born and be or Mutum Etia Ajosafo. And then no Kosha, I say, I'm being Konya, and once a Mancoca. And I went to some of the Obuoba and Mr. Abanisa. For me, they'll be something I said that's the end of the matter. There's a minority the moon say, yeah, it won't contradict actually. I see. Okay, cancel my Yanasia no pay, be any best about champion. Yo, Mr. Midasi. Ain't yene lawyer John Agbote, or only a constitutional lawyer, and a coaching common, and will be ascended your brem say a burabo. Nian will be sending money a burabo. Oh, me a hanum no mention antini ye. A burabo, what I know, ni say, you can't be bini boy bra, esse. There be. And then the boy bra, there be. And I name boy bra, I don't know a more bra. Wow. And yes, I'm a penalty, and you are not Udipana send it, but say, a burabo. I'm really confused about this tree. Yeah, because me know what I know. No, first, no, Sarah, I'm a but Matadinata, they say, a boy bra. There be. And yes, sir. A boy bra, not just saying, set. Okay. And as I'm more quiet as you move any you are Hannah. Now, majority caucus in parliament is so the Krata Babonti. See statement by the majority caucus in parliament by Enra 26 October 2022. Mummy and Ubi Mumubako Ebechirimuti, my dream Brahamame. Majority, dear, no. Aye. Okay. Also, following the press conference held on Tuesday, 25th October 2022. Some members of the majority caucus in parliament demanding the removal of the Minister of Finance, Mr. Ken Oforiata, and the Minister of State at the Ministry of Finance, Mr. Charles Edubuahim, from office. The president engaged.
Hey, phone is with baby or such any who be you. Here, what I say. Atiakotum, but message Naba. Message Naba. Mu preach the guitar, any be hununi. I say, any be hununi. The guitar, ya preacher, I in whose way. Now, are there never Abba any? It's my message for your statement by the majority caucus in Parliament on the 26 October 2022. Following the press conference held on Tuesday 25 October 2022 by some members of the majority caucus in Parliament demanding the removal of the Minister of Finance, Mr. Ken Ofori-Atta, and the Minister of State at the Ministry of Finance, Mr. Charles Edubuahin, from office. The President engaged members of the caucus and requested that the issue be stood down until the conclusion of the round of negotiations with the International Monetary Fund, IMF, and the presentation of the budget statement and economic policy in November 2022, and the subsequent passage of the appropriation bill, after which time the demand shall be acted upon. After deliberations among the majority caucus today, Wednesday, 26 October 2022, it was agreed to accede to the President's appeal. Sign Honorable Sechi Mensah Bonsu MP and a majority leader and Minister for Parliamentary Affairs. Enti Kratano no Kratano e babontin no. Nia all kan kusi nyina ne se omampani ne MPs no a munchirem. Strasus. Dabi munchirem. Ya sebo. Enti ensam ni nyina tofa bomu no. Eye dom kase a ewo emrahye bedwafie. Ana wonom de nkratai ena momo panyini eso mekire majority leader. Onimonya force eche mensa bonsu so. Eri pie amontene eso. Na omo kiremu se eye anano eye brada no ana no eye October bosun de toso aduonu enum afimpinu ne aduonu mienu mo no Tuesday 25th October 2022 emra sebadwafo binum a wonom eka dom tetete no eho a omo MPP amanyuko no emu no efrensam twerefo nhia mu ade to nsam twerefo anim sei omo ka che Ghana man pen na dan kwakufa do sei animanim ya wonhwe na osoafo hwe sikasam totoye eso onimonyafo Ken Ofori-Atta ana afi osoafo nso a wono enso so ehwe eye oman no ene yesikasam dwumade totoye eso Minister of State of at the Ministry of Finance onimonyafo Charles Edubuahin sampen fo mienu we yenyu wono emfiri asoye honum sanse no man sheda enko enkan na ochese ensamtwafo yense wonom yensamtwafo nhyiam no ewie ye no Ghana man panyini na nado enko akufu ado se de ensamtwafo nso de nsam no ko nti onso teye wote no oto ne nsade frɛ wonom se dom kese wom na hye bedafie no wonom emra no mu nsinkonya no mu nya to ato adwe se de be bepa asɛm no enso fo masibere enti wonom nya ade ɔse ene oyo ekoye enkitawudie no ekoso na mampanyini esra wonom se empempen IMF International Monetary Fund no onse ye pesika from nchen sika na ye pe from nchen so no empanfo akukudamfo mienu eye osoafo sikasem totoye eso ne nua Charles eye Edubuahin a ono so ewo eye asoe ho bie omo na di animu enje kobase ye mu firi wono ma e de asohye beba pa sa so kura mponso na mampanyine ehwe animu se wode omana koma bosika no so ewon totoye so kwakoto eye edwa ewo November bosumi no enso so emu enti eno so nyina no eye ntotoye a Jesus ampanyfo a Moses na wo so mu di hu dwuma to mu firi wono ma wanhwe a na de hawo kese e de aba eno enti no wosra wonom so munya ntoboase no montwen ekosi se IMF fo ye no mkita wudie no ene eye budget nso mampanyin no wakọ kenkan no hontotoye no beba na wieye eba na wieye a obehunu ba bi nso obetimi aye ne nneoma enso ede afa enti dom kase no kire mu se na nadan kwakufu ado de sanse mu etu omanim no omo nyina adwen akobenkrom adwo panyin no ensem no ade atum asopam se ombetwen na nadan kwakufu ado ekosi bra IMF nkitawudie no beba na wieye na afenso no budget no so yakọ kenkan na yahu de be firi mu aba ansana omo ahunu de mampanyin so agina sidi a obesintini nyina mu no omagye mampanyin ensem no ede atum omo wieye no na eja opanyin na asasan yonmanyafo se chemesa bonsu majority leader ono kroya so na mrahye bedwafie dwumade ne totoye so wo osoafo otwa ano wo san ye ena ode ebaaye na ye se
MPs na afei de omaje atum say finance minister betimi ato aso na adwuma but it is not fair. Hey me hun kratra buruburu bi susu wa o. It is not fair. Just say I don't know one pay na I na adwene say finance minister onyi no aden oh so see wo di IMF o go di ba IMF anim o si ya hye nkomo na se o enti da bi onimonyamfo Ofori ata oni Ghana biemu a enti Ghana eno ano no yankoya ni mu biemu so wo so enti on bebusa on say IMF no pe question so da bi o amaka say ni pa no wona say for let me tell you something ka kire meja as far as ayi opani no present Ken Ofori ata edi mu animu no mo economy no ha mo forget it enye me say mo forget it economy no man penin so ya ade o oya de ba de sansem no ko nya aka sansem no mo nka jani no nya aka omo ni didi no omo ni didi a omo nka jani say sansem mo nka biem eya tem didi e di magana fo eya tem didi e hwede de Ghana economy e tie enya were ho enne yesi to ayi lorry fee mu a e be sase date me na ben I think 29th e be sase 29th da ben e be memend da on a ti say e free dwo da ko say ye ne adroba fu isan de bi si ani kromu be san e hye ne ye kase kromu a ye hye a wo sen kromu a ye hye mete ase na ya ne ye kasa se de won te Ghana ha masa and some bi won mo a afutufuo no ansam be ne ye o mo ne kasa o mo ka tire no mon kan tira na nado say wo mu a onwia ne huntie radio ni TV ni wontie de Ghana fo eka enye ne ne nkrofo no matwa ne ho ahia ne ka kire no obo de akofo de mam hu say ama majority fo ni bi ani abre no eyo ono na nado nsem okeka ye ni ntia onse yabusa na o se finance minister no ye adwuma me de ma yinafro tenna ma fo ni biri ye no say da bi papa ne se ya pusu na ya pusu nu ma want ne kankan me I am so much say no krapa secretary and odi aba but say no krapa say majority MPs no omo ba ya boy ensem ma omo no omo san se san omo adwene a I am so much disappointed ono na ne sa sha ase me na secretary eti bi ba bonten yen so na enya no kasa ma yen ayasemo me say ya no cry I am so much disappointed there were sa MPs ni mu MPs no omo san se san omo adwene no we have to vote them out because someone to me nyina omo asem ho they can't stand by their words say no kra I was say a two abatia wom because they are inconsistent they can't stand by their words adio sa ojambo mu omo de buy mo heba bi afesi di ne san ba beduru ye and so boosting the confidence of the people. Do you know why I see the edimrika pim no? Ken Ofori atankrofo bi mpe no. So they are sabotaging the system. Yini free work kana Ghana ye ne dia. Ghana ye opani Ofori ata ye ne dia. Ana ye omampani akufado dia. Obuoba campaign. Ghana eyo ayi dia. Yini free ho o dey say won pam no a yes yini free ho fa ne kwose ba bi foforo na fu obi bra say na be ye be boost ayi investors no e be boost wo confidence e be ma mo gidie say oh Ghana me di misika kokko show mo niam mu a ayi menyam emfaso ayi of friend saying international market for mo moye bosia no on be sanya gidie biem na da bia wo beje bosia da bia beje bosia nim kuro yi a na de ne ba oba bia nso anu a white ne Ghana de ebom unya ye ya nso no obo akutia our Lord will provide we will never go anywhere we stand down on ho anu akwa kugina nanim obetie wusu frɛ na wutwa bi mu mpoa me ma mu obiem wi na asa akotena ho e de ne ye ne sa no we will never go to IMF because we know the dire consequences and you are there today ntia no consequences no adwene ho wi enti what sound just have consequences that dire consequences no adwene ho no mampani yini awurade yankopon enipa mistake fidie so mu a wusunko eja wa wusunko so wa hunu so onsa ma me say nko be report me say ha me pa wo nana mu ma nana kwa na ko nyina for the third time anko be report ki be tu abatia na ma ohwe kura nka ne yembe no because ni oya na mfa kwam na ti IMF nkita o de na be duru to o time a be kwa na chese ofulata da so to o sibra we had timetable omo de ato sa o meeting no ho a te say enya de a wo pam no because hwe
Ose mesremo mama ya ne IMF no enwie negotiation nim bire on bewie dabi you don't know ebiem yaman nsan and go through no on pass on the budget na or the budget ne ko to ho wi a yen san mra me debate then go through stages yi committees and sana appropriation there ya de atum ese ye de ye adwuma and sana ebia which is somewhere 2003 2024 mo hokra baby onya na adwene so wo pam no nti say ye no kura pa secretary ye kinkan ye the decision of NPP MPs do what na ye boy ensem ma omo no I am so much disappointed. We wanya Pacific so I say majority ti we omo nyina afra ana make no but I would want to believe say yewura apia kubi bia no nka ho menji ndi so no de esa decision o ka Eugene ahemo no Eugene boachi antwi menji ndi so ka ho menyi ni because for me atia say we are running a democracy and not a family dynasty. Debio then I can offer that what so finance ministry ho our man penim person obeso so yet so yes so listen man penim that mahama what's what kazo o asem ka kire on sorry ne ya hwe de what so I was so sorry ne ya hwe de what so finance minister na security bia omunimu ani nti yem person obekọ no I was so omukọ I was finance minister okọ everything under the carpet they also omukọ na Ghana 40 be hwe ni omuke so ebia no bia ni otiso so what you say Hey obia ya no pacha otiso obia no pacha under the carpet they also omukọ sa na Ghana 40 be hwe ni omuke so ebia no bia ni otiso Kosa. Dai. Ya mira ye. On sole ni. On sole. What do you dey? What do you dey? 1933 sans ye di bu o man. Timutum na de so mbe yi no. Na wonya na adwen. Ai. Ai na fu kunyasie. 1933 ye di bu man. Kunyasie afa ne ye ba ha ne ye kɔ hɔ. Ne ewura ne ye si hai. Ayi mo fam yenu nto aso ne enko. De aya na aye no. Na me de MPP pa na do person obo MPP a onya de ba ko pe constitution no hwe so on be review constitution wey na enya no na ama ne ho kwan a wode ni nwia aba enipa nka no kre o ba ye mo beba o se John Mahama de nabusuafo e na ebu man o nso ba ye a wabusuafo uso mu to 50 something family and friends government and am build the empire de ama mo ho Unya beto to Ghana sikasem first term wa ya ade second term sikasem na to nsuom mo nso mo ba mo say you have the men so deploy the men for them to come and rescue us eno so ya de eden o mayira emso o mayira men na yira amampani Mahama o se saying amampani Mahama o se saying everything under the carpet if also moko na Ghana 40 be hwe ni omo teso ebia no bia ni otiso Kosa. Kosa ya mira ye. Mienu ya ko. Adesima ma ya sama mu nyama ma chibiem. Ade ba ahenkan ade okro mi ansa chiri pom ansa kasa video so. Adesima ma dwumadi asugusu awutie e Maakye. Maakye ni mu na benya da obonka atamu boso. Enti ne bra na aso ya de e ba bedan we no aye ni ye ni mu no ti wusu si dwoma no apebi atone timi aboawo. Wo akira bra no eso no nso anopa no nwotwe abapa ho sima no aduasa baako 8:31 am yeko na anwanu mienu adwempan yin kofi mensa adwen papa na papa endu anim kan mene ahofe achim police Mami Akia Janewa mo business analyst da waka ata no ane ade hyase na wode eye Ghana man panyini abede kire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumiafo nyi de aba na manfo se papayete ne ka che mesi na de wapie na oba ye no se de nani abre no wagye ne tie no abodi suit ne de otimi se bibia abekọ kama eno ase eye sa foreign exchange no e wo se aban me nani kọ ho ne ye pe ko ye befa so a ye betimi de ayesa sikasem sisaye no se de nkofuo bi ade o mo pe adi bi toto so ne ade no ose ha adwene no na ama sisi $1 no ne ho wanya ne ho a sisi wo mia sidi no enti ose anu sei omo de no ma egu akwa so enche
bibi bia be ko tote ama no matimi akọ eye enkan pa ana da wakatai enso ede aba na the founder they atudwe etrem say Ghana mu ya din nyina no atinam cheke na do no na de ba kunie emo ya din nyina o ma Ghana fo adwuma eye nti o say job creation no CCA no youth employment agency wo one matimi abọ mu modern amo ba be fa Ghana mabunu adwuma mako empim dunum 15,000 ene ebe mo madwuma ye na we catch say Ghana enye ye ene akoro no ti o say ye ene aba no etan wasem da wakatai ede aba kama enso e wa hanamo na wasi new month so wo manya outstanding mining firm bi na just wo so timi abomodin pa mudwubedo mudie no konkan ti abon maba so eno wasem so da wakatai ede aba business founder da wakatai ni mu nsem ana de shimama mede asumwei Abusia metwaso na the new crusading guide ko wakrata na de twaso crusading guide krata fa totumye sani du wadma pani abede che Dr. Mahamadu Foni abetra kama na papa wa kasa wa kansa no wachesa uhwa sabre wa man Ghana mammu ayedin a o se nya o man Ghana ko a wiase afana nyina nti sabre ye hia enhyehyeye a emu odru enhyehyeye betimi agina brane ebeboa ama wiase emu ayedin emu so betimi ago na ye nso a ye wa man Ghana ni wiase afana a wodo no ye ho so etimi atoye wode wosem nyina da atudwa Youth Employment Agency eso kasa chemusa wa mugusu afa mebu ni nyuma wa mom nyuma ti sabre community protection assistant ne mebu mako 15,000 ya mom dibre enso wo so wo nkobo ban kwato ban wo yempote ma wudo emu afei wo panipa bi so kasa wa haye kwakuko bia no wo kire se de bia o man Ghana betumpom na yesi kasa nsusu be konkan na o man be gina ye na de ba ko ne wo so o man Ghana ye wasu woni monyafo akino ofori ate wasa abanhwe no ogi ni dibre finisem wasi so ogi dibre ni finisem kra na ebe sha manfo kran investors ne ebe mo ma rehye bi ewo man mu matom do musika ebe bo man Ghana mu aba bedi dwana sanko yesa pa de wasi bebi ayegine afa kra ne ebe koyechi wey aye the new crusading guide ko wakrata no Ghanaian Times the bokata no na de shimama medi bayo wasi most authoritative newspaper Nana do dan kwa akufa do Ghana man panyini akranfo nyini eda ha ene akrasisi amno kase na ni abre akrada na ode na ha baby odri nka wose nkaja otena fia na nkaja nkrai no mo kɔ no mo ba na so ni nyina mu no papa so obabo no homoden ama Ghana se Ghana na mo so biem na eno no ode atudwe atem sai eyesa black market no ai wose si a ye betusu sa ewo Ghana ha yesanse ya ntusu sa ɔhwe asem beba one mo hyehyɛ sumase this do sumase gwadie sisa sika no wose se afo ni nyina betu omase ete no wasem so de wakatai enso ede aba sanso na Institute of Statistical Social and Economic Research one so de nsema do de atudwa na one so de tudwa tem se ma mpanyine de oguso wo ye ni nyina yahunu ontoto ya bese wo ye nya de boa ma oman no tumpo ne yahunu na so so ade ba ko ne se wamemu awubuei no wonma wapa wonma do omubu oman omudoso teso woteso ebetimi aboa omusika na ebetimi dia yebibi so oman na timi akonkan ena so wasem wode aba no bi se won teso no opam na nim se on employment so na mampanyini kreti no obi ya adwuma se ampam no ya pam na se on employment obeda nya adwuma ye etimu nya abotre munya abotre wai ti ano so wonsem ana da waga ta dia bai na owie ya no ana enra mrashebe dafie ne anya agoro onimanya fo chemesa bosu one speaker Aban Babin omde yantam so wose wo manyini chan ate wo me ba mrashebe dafie anu dibre bia me wo bia no mimi dika di dibre bia ansa na waba ate nti bibia ne anya to base ni nyina musukura madamfo no si wa hunti anu baba ya ne no rekoso chemesa bosu ni ayi no speaker no na eno na speaker dia to gya kire mu sai disem na sebedwafo wono so di aye empanyufo makoma miense om yemra sebedwafo mo de omato pia fa gyan om pamra sebedwafie ba no omunya adwendwene ho se ewose ye tubi san anase ye binumo dan se nya sa pa de aso ono ankasa de tubi se me pam obi afrifia lalai me pam obi fria na nipa no kofa me ho tan me nya sa de ne da
ti ano so wonsem da boka tai e de aba wose Ghana any Turkey so yegusu a yesin kunya to adwene fa adwene se de be ye betumi aboa ama economy no yetumi amana gina brand na afen so aye nkrofo akono ama mso di sika enso abese adwumadie mu na eye Ghanaian Times da boka tan so e de wasem e de aba wei ene nsem bia ka ho na GT Ghanaian Times e de bae abusiama memfa wei entwa to abreso sam chronicle ko wakrata no na wano dani da nyina waba no de nyamesama ta 29 sam no prove bigu wa papa na chronicle wo hwe ni men national security wa mo sam no de atodwa chief justice na ka se o chem se national security ene wa mo de patro pa ana ba na nim se wan hwe na galamse wontu wo mususa wa mo tu galamse no ma nanim mre wa musu papa ko akrate ade wo sam nyina da atodwa afai chiamia wo ye mra shebedwefie won monyamfo aban sk babin am friend ax babin wanu sumfo ni da ene won monyamfo wo sei chei mensa bonsu enra da wo mo sam no ko akrate isu ekruchi ade egu afai ma pani na adedan kwa akufo do so chese nipa bi enam sumase na chese wo mu di sika hu dwadie sankrofo ni nyina wo betu wo mase kra masika sam so atimi akonkan no chronicle breast sam ko wakrata ade ho sam atudwa ene anopai na krata u sam hwe nyina na mesresre krata yi e free office of the president na ne ne nsa hyase eye Honorable Akusia Frima Osei Opari Chief of Staff. Mami kodi nkomo wi mra me ba ne beka ho asem. Ye ko ahoma so ne ne Honorable Henry Boachi Iyadom. Otai ne manfo ebo nkomo oyi free pa. Eni nti din a yedi nimu no eni Okoyo. Honorable otimi nka ya mo achia mo akwa baba nka ne fam so. Yo mejo so many abema. Na bibia aboko de. Wa dada me ho ye pa na mo so e. Nyame adom yenso yen ho ye. Yagidi se ne parliament resume the one crying. Okay. Yati enra enso so ne nyina ye hwe animu se ruling na ya hwe animu ache no ebeba abonten. Speaker Edin ruling aba. Wa refer mo ankasa mo report committee a wonso so ye member wo so no. Wa refer mo report no e de ama plenary se omun debate e wo ho. Ne kwan so ano no. Okay, so ne kwan so ano ne de ade na majority S1 ntiase e. De menti me ho ase de ba obi betimi akasa wa ha point bi wa menti ase ho sa ne di kan me ma eche tie for mu tue ano pai. Ruling na ba no o kai say maybe eche mu this year ya no the first deputy speaker overturning the ruling of speaker. Okay. Ye kai pa koko fa nsem bibiri ba ye. Koko fa nsem bibiri ba anyway we say constitution we say we article 10 we say we yeah so yeah we constitution dey juma of parliament standing orders. It will have standing orders no any directives and as a referral not the mine as a committee for juma na. The committee has no any powers to take a decision. There's some konkotie my colleagues, Nancy Almond Yama Parliament for good 15 times. Number for report and the recommendation. Says man of the acquire the report, no sooner. Appear before the committee, honorable and the court, honorable Canada Japan. Give me about your sample. One appear before the committee. And you know, as I said, in a comprehensive report. First of all, your clerk to give us the minute. All the certain times I say Obuoba Ofori Amanfo. Here we say minutes has been captured and I said a report no crab about one thing. Obesha copies some committee members they will go through it. And send a recommendation finally a whole report of speaker. That speaker show at the beto plenary for us to have a debate on it. It is an procedure no choir before say a just one answer a big hit debate kakraba if you are the man speaker say no be rule was so no so really or refer based on the report committee at the buy see me before say ne kwan so ano no na yewura honorable majority leader honorable Oseche Mensa Bonso I can say is not satisfied with the ruling
so also be challenge. And we will all look forward to see challenge in the become a free bar. But say utie no so ane no wo ka ba ko ne say fine ye de asem ababa beto anim ubetumi atake decision on it whether ye declare a vacant seat no and na me ye declare a vacant but wo ka se yen sign emfa nkwa anwan bi mu a ebre no ankasa kure bi ni ho e na mo asan de bi akonkonyasie akogye amade ene kwan so o ka ne saa wo ne nya adwen yeah be say mra na e dey ejuma wo ho say be ta frache obedi declare seat no vacant kra na mra no e kire say bi obedi debate no na say your friend say menti me ho ase amamu a asa na procedure na e dey ejuma wo ho na ba either by head voice or head count or secret ballot. And then they be chat to make a decision. I have to swap. Majority no we near say about to a 2 year no. If favor just a poor fine or best stay. And favor now, then the speaker will give directives to the electoral commission to fix a date for by election. And it's a procedure when I don't move through here. You cannot just take a decision and declare the seat vacant. Committee report, you know. In the report of but they don't have that powers. Yes. Enti minority no ne nam obeti ubeka se ne nam hwehwa na mwanya no. Oh say ejuma ane aye. Enti e de ejuma na ba ebi obia so on the opinion ewo na so be making establishment leadership no minority group leadership. It is only that we had in submission consider a move to any idea. And some of us Homano at 20 yen say ye benya no bi mu ana yemfa ne mra ebiom na fe ye ni nwie kra nti ye no honorable Henry Boache Yiyadom oye akwatia mrahye bedwani ye tai friend ukoyo en ye ne guso a ye bo enkomo nti ni nyina fa enra ruling na ekoso o me mrahye bedwafie ho na ye hwese ye nsabesan ka no na fe ye ne na kwakwa wie kra na ya toa so akọ yen anim na ye hwa anim se ye nsabeka no na ye ne na akọ wie no akuya se wote se yeso oba adwa waba honorable yeso o Ghana nani o Ghana o tifie nso ye den wonko adwuma yi ana ebi ofe o se woni pa de wo ya ade na obia kana wuntie yo adwe se wa na wo ye wade a eju baby a na wo kwanhye sankasa buufo eno enti sesi a wo hye ne se ne wo ye ne niama na obi anka ne hwe enso no ankasa wo bu ne ho fo ntotimi nko se bia bre nso ye bre so anka wako wana ebi so anasa se bia na ode ne ntade ne material koma tailor ni no wompam wie wompam wie unse waba nso no wo so otimi gina so no wo gene ntade nyina so ati ase se be nya bia hyehye ene wompam wie enti ani etela kwa wapam na de ye to nkra ma ayibi akoso se to nkra anti me to nkra josafo ne ma no pam ntem na domi kwa benya ye bre eso ne constituency no so eso me kai 2012 no 2012 ye ne de ne ba ye o sabre no ye tia ene de waye maame kese sabre no oye tia ye ni di animu ene de me kan bono ni ye di animu ni ye campaign na nkrofo penasem adwasafo de na nkrofo penasem papa ayensa still nkrofo penasem sa ba se de kan ko ne de na freedom me pa fa do me kwa benyasi mu
atomic now they call a breku so a chance ya Obuoba yes important my kwan ye yesu so do omo breku omo ye contractors ye that you call omo de asisu wa trotro niema no was one so henko so dem be omo say e kwan ni bi ho no mo na yedi kan se niema wo dem ansa na ye aba abonten nti sa na tie ti adjust unse me ko ho na me ni adihye ni bi twenkomo na omo kasa wo so otu kwan wo koba wo beba abeye nti na omo na so MPD so onye kwan sa no omo kan so okoba but MP nye kwan ene odi be ko ma hye bedwefie na omo etimi atu ho na mo okay nti sabri a wa be die ye hwe nim mate mame nase na mo ncheche we mu mame na fe minya mo kwan na mo nko Office of the President and Akrata free eba ya dated 20th October 2022 Athenians can be guidelines on government response system to address issues in the public domain. And we oba utie na chirimu. Aha yenti ma voice no. Na mo fan chirimu. Enti yensan fa bi mo. Guidelines on government response system to address issues in the public domain. Na medase ho na chese we no nhihye bi anase nhihye a wo mudi egu wo ekwan aban ne befa so na ensem ene enema ekoso wo man mu no watimi aso ano. Okay, enti enie cabinet at its last meeting held on 6 October 2022 discussed the need to establish a government response system to address various issues in the public domain, particularly in respect of attempts to distort issues or misinform the public. When you some trouble. It's cabinet na sempenfo chemu se wa munhia mu a wa mokoye na October seat ahini me bosome ne da na etosunsia afi mu na wa mokoye so no ano baba wa mokoye nyina se wa mo apekuo bi a wo begina aban nanim se aban ne ka ensem bi a wo behwe na watoto ne yedi ehun nsem mu aye nyina ba monten so se ne be ya ensem bi ya ba monten so yen kani ya na se yen tiase no se kuo ne behwe na omudi mu enchirechiremu mapa no aba monten ye so ya tibie. Okay, enti ye beba number 2 ne so but mame kwa homa ne so emra sisi ya na me ne honorable Henry Boachi ya Domingo wie honorable we de be chen ya homa ne tito mu kakra. Aha. Yes, enti na yegusu a yebisa sese sa ne tie de a majority bu ebu afu anaso woni bu enyo so a omo de omo hwe anim senka seat ne kranka wo senka ye be declare ana ye declare ye ma ye hunu na ya ansa nko se mmere bebre eno na yegusu a wo chechi mu de a kire yen na pepe na na majority akomano honorable voice ni we teachiri pa wadaruma. Hello. Majority sabi ebo ato na say bia menti me ho ase bia ma to say amutie sabi report na ye de ba ye no na say ruling na the right honorable speaker ema ye no ye de adwuma sabi na me no ka say me hwe na se me hu ate o ha tem bi na se man menti afi wo ano pa ma me mu aye ene ade a betimi take decision wo ho ma na ye there be men fa na say bia na abo na oba nim ya na say missing in action you are missing ye hu so bia ye hu so dia metimi aka ne tia me hu no there be mintimi nkasa ma Debbie, I see. The horse mouth. Horse Nankasani, aha, then Tina Wamba. After the Wabum Rasso, and then Brana Quetiao. So now, where the Wadaroma, what to say horse on so about town? I just only say to me to be baby. And now, so no, how beating Debbie, parting in Pennyphobia, baby. Overtake terminating appointment as a gender minister. No, and be crossover, baby. Oh, say no question. I think some of the one who were near. I want to make fun of you, my baby. And the most matter TTB, sir.
see to you some of the media houses no quite to make some degree. Yeah, just no. Here on the canning now baby and so at that. And then a terminating appointment as a gender minister. Say on my appointment make us a crown what in an awesome. Hey, waba be kasap ba kubi. Anna make her say and what you want to say be and Comobia Cosusara. Oh, there be, but now no, you say now all cast lands and this I say always shiny BC candidate in well. Oh, I know the radio Musa, I said no, can't say I'm gonna be back. And she's really back. And you know, baby, as I say, baby, I don't know what do no. Yeah, here, and for the leadership, no. They will finally address this issue. Yeah. We stand by the committee's report. And then your mandate, no. Okay. But the mandate doesn't give us a power to declare the seat vacant. Okay, all right. Yerama, Yana Seneja, and Yawon Sono, we and wait me at Waso, a chili Yasaba Hobium. Intiane Honorable Henry Buachi Adom, your tire friend Okuyu, Aquetiamra Shibideni no, and in any train community and in a vie, a fear Samra or Mampeni, and we cry a buying your Mampeni in particular, a bino, Tresse and Crophobia, your Hudia Brunin and Amgana ha. Assembly a crom say be ain't one more shed that tone Crawford gum, I'm on my betcher and semu. Na San Crofona yet to work more betcher and semu no. And she say, I don't use why yet Munka Crackrano. Interfere to us. Subsequent to their discussions, the president has issued the following guidelines to assist in the timeous response to matters in the public domain. I, Inti Ahanamunti. All government appointees, including ministers and chief executive officers, should provide comprehensive responses to allegations made in the public domain within 12 hours of the allegation being brought to their attention. The government appointee concerned should work with the Minister for Information to disseminate the response. Obapa. Metwaso. Na tesani edi kan aban ne hyehyɛ ya wade agu apon so ne edi kan no. Wase government appointees na tesa wɔn ne aban ne yɛ adwuma nyina da. Aswaafo ka ho bie. Chief executive officers wo mu nyina ka ho bie. Wase saban ne ka asɛm bi na MMDC ka ho bie. Omu nyina wo bia ka ho. Saban na ma appointment letter. We are appointee. Enti betimi aba sɛ wo assembly mpo. O ka ho bi. Enti muntie ha. Enti sa aban ne ka asɛm bi na bia wo bi kogina baabi na wanka ne ye. Na wo ka ho bi wo yɛ ɔsoafo wo yɛ assembly member na wo tia. Wo don hwe ni poli dumienu 12 hours exercise no wo di mu no kra emun tiase enyina bekwa akotudwa na wosisa wo ni akona wo ya sade no wosa wo ne wosoafo a wo hwe amanebo eni nkitawde wo no mu kabom na odi nsem no mu nkyerechemu ntie bi a anke empotem hasen aban na ka asem bi na wanka ne yi a assembly member wo wa ha no woso odi mu nkyerechemu ba Emunchechemu no so eba na waso ni Minister of Information waso afo hwa ne boso ekom hu bom na wadi munchechemu ni muntiase bebetudwa na waya ne san so na eyedon hwere no dumienu 12 hours pe ne tese ni kwan sa de teso ai enti se ususu se Obuoba kan asem bi na asem na Obuoba kan no o facts e kire se enye no kra don hwere dumienu ntempepepepe e waso wo de anu ye de ba e de no kra ne beto abonten. I say we a chance and patri jumedi o. Nyame asem na ne guso bo hu dawdo. Aban na asem na ne bo dawdo. Yes di aban ne ho adanse. Enti yeah to aso hey appointees mu be discuss mu meda gi tie ha no na almost say to aso kire say government institutions should patronize our media assets across the country. The Minister for Information is working with the Minister for Communications and Digitalization to come up with a list and program and will share it with government appointees. Where soon you watch Renier? We are doing go for
Abai nyuma kuo no wo mu bedi sa adwuma no. E wo se wo mo hwem na wo mo ni media asset wo mo bekeka wo mo nsem no. Media no ye wo de ye aban dia. Ade ye aban dia. Ai nti no wo mo nka mom na wo de wo man ga na nyina wo mo nka mom. Na se wo mo ni sa adwuma no. Ana wo kyese wo so afo hwa amane boso. Ana wo so afo hwa nkitawudie so wo mo nyina ka omo aboma. Antakwatsa wo mu de ho hyehyeye ene ekrata tenten ba monten so ekwan be fa so edi dwuma na mu nkyekyere nyina wo mu ba beticha ma obia hu ni de ne e wo so obia ye ene ne eni kwai so wo mu ye nyina da wo mu de betudwa the atosu biom all government appointees including ministers and chief executive officers should make themselves available tie enti mami MC mami DC I from radio so also no bo motuo me mami mba no tie de mami chief of staff e ka kire o all government appointees including ministers and chief executive officers should make themselves available for deployment on radio and television shows to speak generally about the government's activities and particularly activities concerning their ministries or institutions. Metwasu na machiremu. Ni atosu miensa no so wasi government appointees mo aban na dini ayi musemu nye adwuma wokọ ha no. Moka ho afi asoafo ne ka ho bie. Chief executive officers munyina amuka ubie no obi bia o sha bai na se no eya amomma mo ho kwan munya krado se radio stations bi framo anase TV stations bi framo ne ene mo twetwe nkomo a momma mo ho kwan ne ene mo twetwe nkomo na emu nsam no mu ensam ne ebebisam no so munya no mokọ soso a munya krado se mu kodi abai no ho adanse afei so wose ni titiri ne sese ko ba ne sa asam no afa wo mpotem asam no afa ejuma na woda no bebi aban ne de wakwa akwhye na asam ne fa ho a eye yi anu ma ho kwan ne emisa wonsem. All government appointees including ministers and chief executive officers should have an active ntiti we ayi MMDC uni social media platform here uni Facebook uni WhatsApp uni Twitter uni Instagram Tiha. Yes, say all government appointees, including ministers and chief executive officers, should have an active social media presence. Those who are not present on social media should contact the Minister for Information to assist in setting up social media accounts. These accounts should, promote government activities. That just we be in your name no kra no. Should promote government activities as well as activities of the institutions to enable them respond timeously to issues. We suni akire nie government appointees no mo bedi aban no ho adanse no e wose mo ha mo wo eyi social media account bi nti e bi a Facebook e wose wo bi Twitter wose wo bi Instagram wose wo bi sempempe ho na ya nsam no efaba na wa wuni bi no wose manan mo to na one eye wose afo hwa amane boso ni nkitawudie wo no mo nka mom ene okwa na de akoto mo anim Facebook no mi ni bio it is okwa osemene abuabu DC ai mini bi me pacho mini Facebook na ma bia ma Facebook na onzo nya bra bia ma Ghana. I'm proud to be a Ghanaian. It was never see. Yeah, any living legends, you know. It was never see. It wouldn't be a cross, and Obuoba and Pepe. Not so much be amount. Now, what be a no so no ka Facebook do be a woman out do phone be a tour. And ye be a for was so be a and yes, I near man. Could you buy no one dance and ya buy ni yano? And some are buying can corner funny in aqua go so be a be antino. Say be a ya can't send be net yan can ye now or one dance dear bet me the aqua tour. I want to be a who be not a wood dear buy no one dance and which a Facebook ne Twitter ne Instagram na kwako bie na nya wuntia na kwako bie wa ban ntia na kwako bie. All government appointees
including ministers and chief executive officers, are hereby directed to note and comply with the above instructions. Signed, Honorable Akosia Frima Osei Opare, Chief of Staff. Copied to Secretary to the President, Secretary to the Vice President, Minister for Information, Presidential Advisor, Media and Strategic Communication, all ministers, all political appointees. Thank you. Rules and regulations. Rules and regulations ni yakinkan wie na owie usa uko school ya the rules ni bo ani a trouble asie a breach of school rule then uwie school nche ye okay sa abrofo no prospectus no okay ni nyina wie chambers ya tracho a breach of school rule is a breach of then ebinie no nti de yakan nyina o say ye mra muni so o ya appointee I was so the adwuma na ya dwene ho ahu se ekoba sa nso ana obi na ye padwuma mana ye because show Mark Zuckerberg was one hwan ye wo appointees e wo Ghana ha omampani appointees omre na omutwam 3000 o enti so omunyina bie Facebook account a akwayi onye yie obe yie but on another breath no ebesan so kriti adwuma e dia ma Ghana phobi because say me DC ya your DC your appointees ni bo homo ano mo handle on account but you will be on so was wo penkrofo now they are sure mo nsa enti omo ntumi handle o ma de no be penkrofo no so ho so mu kriti employment o who create employment enti muntie na ayi mu di bibira adwem pakro betumi handle dia mamo amaya na when so MP our account MP or social media account mo now what was the last time we post here post here che ono call program na so one don phone koshia na we post ti ono post here che ti si am so be sha ase release ya be di obesha ase ma hu se ayi me mama so account mama Vic on so account but as supposed to me was on supposed to ya che mama Vic post ya che mo kan kire this ya da band of post mama hwe me bisasem masem se enkrate ya ba monten so no ya kinkai mu nsem nya na bisase ayensem twofo no ya eboni bi ana aden no, we are more some trony be and I say omo a distortion there NDC for some be na critic social media account be almost so too information gum enti enye media man who say we targeting some for on targeting yeah but I say attack bio ana Debbie say asem no ya ba be kan I think say good see on ba me defend it na wo hwa we no ono krampokra e hye wo mu nkran say since for no to nsafre mo nko so I say because since for to nsafre na wo ba na ebi hu asem no nokra na ebi hu asem no mu nokra ankasa but wo do nsa gu achi eye se wo nko ni o meka bi o mo nka yesi nkontompo ye boho a edane nokre ene metonkra otu wi ano yesi friend say penifo na wa mum phones na nya wo mu na kita wo mu obi okita phones no mom ti ubetimi peni bi obetimi afre na wonfa etro be boss mi phone na nya mi na kita me kita obi yesre mu we na ya mma phone ne memo se na efre nya se efre ya be report is hard ya be yas ya ye udc post ya cha no bi sanse honorable what me aba o posti ya che 12 hours pe ko posti ye ne posti ma we na wase na ye ntoa so aha we posti mi on Facebook na yi yeah di Ghana enti appointees no amuni social media account no say ya ka kire mo se wo hwa no ntimi mia eno an say obe contact Minister of Information obema ne mrantie ne mabawa ne bia kriti bi di amount normal handle ne kama aban ne si di aban nyuma pa ho adanse program bi ankrofo ye si di bawomia ho adanse bawomia na kasa kora wa yera firi Ghana ye de di ne ho adanse enti we no di aban no ho adanse appointees
MMDC esi obi create account obia mo nyina mo go go Facebook ho no mo say twom also fa ha no mo a ayawa so West DC also fa ha no mo a Brekum West also fa ha no mo a Bremu Central mo te say monta ta yen ya ye wo social media ho no mo fa ban ni nwuma a wo Wonshare me so wonshare ya mo fa ban ni nwuma na wo ye ne ntata ye me yentwi ye homra ye ba ye de aka gina de to aso e de amamo eye ja kokko ya woda enti ya no wate ase ya mame ose awuo yang to aso Omame Bridge Kasia Bo Ewo Ochimamu Opani Samuel Robert Benson appear Edaya one sorry Sempen for Kaya Yamwasa Obra Echo Abani appear Yamau Nanti Anunti Dasibra Doctor Nyaku Asumadu appear Osia wo hi owo achim abuakwa Noya wenchi hine Ohima appear Krama Otosmienu achim wenchi hima Oyukwa busu apeni owo achim wenchi na kwabena pepra waba krafo otia yipa so tini so eye oba pani Christiana ya pokua jo eni J apia ewo USA Dr Prince apia yeboa ewo nkran obani kwabena apia adodo na fa na atomic owa achim wanchi owura kwadwo apia adodo na fa na kwadwo Felicia ewo achim wanchi Reverend John Dakun Director for Africa Christ for All Nations eni abusuanka ye di yaw esi Ghana fo eye se oduma kuma wodi ni sanyunyu abeto woneja Openi Samuel Robert Benton apiaso onyamfinhia aduokunu na kwankwaja wode ne beto mpam busumi ni de toso aduonu nkron achim wanchi de backgrounds anopa no nsia pounds meduasa na nawufu sumba koso meminda krona ewo achim wanchi de backgrounds anopa no nkron pounds meduasa wowie a obepa ne kurabe abusua ne ajanfo behia wachim wanchi de backgrounds meminda no awiadonko pounds meduasa no de ni sikasa ahyehye so kwasiada na asia sumba koso Ebenezer Pradu Church achim wanchi anopa no nkron abusua betwa hia wachim wanchi de backgrounds awia donko apawnsima aduasa da sebra Dr Nyako Asumadu apia osia wo yin owo achim abuakwa no ya achim wanchi hi esinimpon ene dafom yo osia wo Obani apia obrapa eja owura kwan yama damri fadue nantiye due ene amani hunu Adwumayfo memamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement amekoto ma mo se mo fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right Unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre Unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fe ya kono na gina painting dia that is the product Unisam cement your bottom and a paper mudie na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so we pe Unisam cement bi ato e wa chim dan ni mpatam ha we be kwa some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di enhwanimu fry 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ya ni Dukes filling station edi enhwanimu hey Akwasi hwade ye ujafo ena ne car engine awuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ene ne kyene ne kyene onu ah piesie bra me na masam le o akrabato yakasa se seahorse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kye me dwun ho won na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno ena riders
any mechanics e wo se mo use you unu no kura wo ni say Seahorse product ena ye papa ani bonso e wo form semi frimu fia e free na kro Seahorse engine oil nko na begu me car engine mu ene fra Seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 Seahorse products enua Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN 93.3 FM. Mepacho ye da sese watwen yam yakoto nkraba ye to aso hye nso Maakye ene dwumadie no edin wadwenkyere no so betumi dia ba na ye kɔ animu ne yatumi ahwa kenkan ne kama edi ama me fa seda enkoma boafo a wo mu adaro mo mu kura yimu a edi dwumadie yi edi ebrewo ene ya woda eni nti ye den enwumre nso boiling issues ebeba so eya na watie bi edi ama ye no nwotwe ekopem se nondu ebebo ye de bebrewo mame fa seda kese enkomfa ma Unisem Cement Ghana Samchi Enterprise ena akwakofa edi aba na tiha Unisem womo cement no papa ti say ya system ni mu aye den a ubia tutututu ni cement buo mu no Unisem Cement Ghana ni cement no bo ne da fem a Samchi Enterprise ewo Amantra Wache Junction ya besi abrosan kama bi wo ho no mo ye ben Dukes filling station no oba ho a iron rods ubenya bi nchansi ankasa nso ubenya bi ena do aye de bodan so eno nso so wonsa ebeka bi 0243583190 0243583190 offer sa number no ankomo bi ho ye no ebedie na BM Audio Solutions nso se yanka kira software no ena afei mu amo operate spinning machines no wo outdoor speakers na say bass ena mid combo keyboard combo ene ni akaka ho na asay wo power amplifier no asay ya wo de buy be CC e de amount digital and analog consoles no so ye be CC e de amount me pa chawo ye wo asene ye ni Aegis filling station ne di animu 0243 977299 0243 977299 and 0245 278159 AHENKAN Asatec Roofing ono de enchansen ne blocks nkwan odi ho dwuma wa kwadre wo mu papa na AHENKAN Asatec Roofing Company ne de omo ba ye mfinhia aduonu nie ene nti promotion bebre e na ekoso omo enchansen no egumu ahoro ye wo long span roofing sheet wo ho eno no ye wo sanding seam self lock IDTIBR types bebre product ni bi no ba on sabeka sizes no so from 0.3 mm ekopim 0.6 mm ebi wo ho ya was standard roofing sheet 8 feet by 4 ya wo aluminium alusink galvanized cullet rubber enso so ede wo ho any assign wo accessories ya rigid caps ring cutters valley cutters side stream ni nyina bi wo ho 14 inches kopim 8 inches na doa no mprango no ya oni nyina bi color bia ebi wo ho ya je ho dinti ya 20 years manufacturing defect warranty atoso yesese wo beto mfinhia aduonu ntem ese crowd by BCC di amount ya sign the China Turkey German metal doors wooden doors ya China plastic T&J so ka ho bi yemfa no nsi nchen yesan blocks factory e wo ho itwa blog ankasa enti ifri 4 to 6 inches hollow blocks enwe bia wo pɛ ye be supply the amount abo ye be supply atem dan ye ne Kia station ne die animu hwɛ wo dwakese no akiri hɔ no mo a ɛno no roofing no bia wo pɛ wo ba ha wo nsa bɛka old CMB Cocoa Warehouse wo Tema ɛno nso so wo ba wo nsa bɛka bi yem block factory ne nso Ntiamwa Hotel Junction ye ben Ash Foam Depot friend was 0245 979311 0245 979311 ofra ye beje so na afi nkomu bia wo ho ne yatimi ahwemu adi nyame yadoma wo chena fiada na ochena fie no AHENKAN 93.3 FM yani Jubilee Hospital aka bumu a ye ba behwehwe nufuom e de amawo unsa bosumi we ye de si wono mu a ye de ebodawuro afa nufuo emu kokram ho ye bodawuro de fa ho pa ne senti aka bumu a wo chena mepa chaw anopa no nso kenyi yanimu ha
na dwumadie no koso bra ne yen check ma wo eye free wuntu ya hwe na ekoba se wo se ye de kwa yaresa bia ho nso na ye kohwe wo a eno so Jubilee bedi hu dwuma de ama wo ye wo yen services ahodo bebre outpatient service inpatient service wo laboratory no ye be check ye be lab test ahodo bebre de ama wo DNA ye be check wo blood group type ne nya kaka ho nyina ye be ni nyina de ama wo ye wo pharmacy wo ho aduro no gyina na so wo be to de hia wo bia antenatal care postnatal care theater wako baby na doctor catch say koye surgery ayo dadwene ayo se onko no onko henfa kumase enko baby abraha ya ye behwe ne aye ne kama de ama maternity wo ho ultrasound system wo ho nso eno nso ye be scan oba apemfo na hwa abofra no wo ye oba bema bosome sen na ye funu no anya ebre bempo no obewo mema momra me check mo prostate level ehwese bibia de yi a wan hwe ya na benya jonso mu yade ha dwen pa abrantie kama ne ye de droben ahye oba memu a ha dwen wani utimi posa o how bi ya ba ho fabra Jubilee na yen eye clinic ne yen hwew nyankopon ya adoma wo kene fie ni sei no ye dɔɔso nti be deploy bi aba henkan ha na bi nso so awo adwuma mu diabetes ne hypertension ho nkyerɛkyerɛ bɛkɔ canteen nso nuane no wo ho nyina ye healthy udi a ahoden nko a insurance ye ankrankra de ye eye aban de no odan aboabo amantra bridge no so 0244 575799 0244575799 and 0241784645 o fresa number no a yade ankomo bi e wo ho no ye ne wo ebedi na Anointing Lady Enterprise eso se menka sem nkyerɛ wo Anointing Lady Enterprise se menka nkyerɛ wo se eye cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender TV stand center table standing fan ena wo pɛ ho center spread carpet na wo pɛ uni hawo eno ano so ba Anointing Lady Enterprise yakofa ni doso pom di aba ho a ne bo no yatete so e di amamo obi abetumi atobi emema no nso efiri mu shirt trousers no ye wo nika ye wo kaki ene ye wo material de e wo ho afei ye sign wo wrist watch e wo ho mpaboa jeans no ye wo nikas ye sign wo trousers wo ho Lacoste no brand bi wo ho ena round neck nso ye wo ni bebre a wo ba wo nsa be kan wo de ye wo NIB bank no animu ho ye no me de animu hwe frame 0247 058102 0247058102 fresa number no na fe nkomo bi wo ho no yentimi hwem na ye ne wo endi na ne kra na fe yenkodi yenkomo yi eye Ochi Man Development Association utie yen wo ye ochini wo mpotemo ha wo primpuntuo mpuntuo ya de da wakoma so ye oda dwene ya te bra AHENKAN933FM matwuro wudin na tua 10 Ghana cedis bosumi bia ebo ano a afei ye de be bibi papa mpuntuo ama mo amwo ochimemu ene achimansa block ni nyina no motimi anya so emfa so company si yada roma omukra yemu ena yesom mo ene anopa yi na sani anopa no me hye dwumadi na sene bo wa mane no nyankopon ya adom a wo kyena dwumadi kese a mu nyina mahwe animu ache no ebekoso ewa aboabo a aboabofo mo a ene na ano birebi atwam mu twasi aye wabra na achima aboabo Royals Association mu nyina mu twasi aye na mo dwendwen aboabo man ho no ebeto mu se gates no a aban eye na wajagu ho no mo afei nkrofo atigu mu no mo ankasa mbefa ato ho so no mo aye mo agigi sika empanimfo edi mu anim akoto ebo cement enwea ene niam ahodo okyena ena mo hya ase na mo ankasa mo gates no aban ba be ye ya wajagu otoro kan akọ ne ba bie no mo ankasa nkasa mo aye made ne senti atonsa de afrem panimfo a oba achim aboabo a unit committee chairman ena member ewu fie ha no mo unit committee chairman opani mikase twudi ni brewen ono akasa wa hayema ni moni din opani apumbako boko wadaro ma wudin mede Adamu Isa ma edin ni mu ye Oluman sprayer Adamu Isa ya frozen Oluman sprayer pachoane na sa wote ye wunye Oluman edin a me beto ye no edin a beto me na 90 na chese na ona na no sprayer
onye sprayer me ana me sprayer na ye de two mpenidin sa ye ntimi mo na se ye de ni de mapeni no nti na ma ya frame oluma ya na aka ho no na me amisuya spray me sprayer me spray ka nti na no abeka ho no ti no ka ho na ehu mintam mate ena key brack nso so ye member brack apu mboko de ye nua boko pa oboba yate amane de bedi kan kra bodada but yese aboso ba ene meja paye nti no ma me nsan emma mo kwan na mo moso biom na fe o chena se ne dwumadie ne bekọ no mo na di mfa nkyere mpanimfo we de ababuman de kan e bema obibia lati edamase ene na no adwuma ye emo a obi ade beboa ye me se ekwan no ye nyina yenim se ne aporo atete de bia nso mo de dan unit committee na ekosen eja yanso esika nso ana ye de ayekwan a ye nuanom ewon kran aba be so yase se on be support na yetimi aye gotesi efiri ho go gota nso de mehu ye gota nka nsuo na ngotem o ma anya ewie nti nsuo to a ene nam direction bebre efa ha na mesre awabuman yesi wonsom eni nipa ye besre se wo chena anopa ache kura be 6:30 to 7 de na obia epie aba na because teteno ya papa no ho yenim adwuma no omoye nti ye besre se ya nye ya de ya because yesi de ode ne kraman no ono otimi eyi ne techera maso aboa ye kase ye de ni to aman so a enye ne enye ochena ye guso so mutu so na mo de ba yenim de ekwa akosi ti ye besre na yenya ya sum na ya start ayi adwuma ye guso ye na sa aman so oba be sum aye de ya na ye hu ne e konti ye besre so ochena na obi abepie aba o ye carpenter ni yo o ye mason yo o de won nsuo adwuma kura e ma ne enko nsuo wo ankra bi wo kura betimi de asba be support ye na ye de esi wo na ya start adwuma oluman spray agina so ma me na fe me nkwa homa ne so mra sisi ya ye ne organizer de ema achima boabo Royals Association yera udi ahenkan kwa me yebo wa ekotwetwe enkomo organa anope ba mo ache majojo mayo na bibia boko de o adumura hu yamobo wanya bibia ma o yafuru da paafo ni mano ve spanta dalma ya bombi kama I see enti we de nyankopon ya aduma wo kire dwumadi e bekoso ewo aboabo ha ene eguso a mpanimfo abekansa ye bubu ho no wadaroma oso wo kakraka me da seja dedi kama men champanimfo aba studio ene atiefo ayiti na memo aboabo man aba so se dwumadi fefe na akono sei o magia tu se o tna ye be free prim e de ya ho de ni nyansa na nim de sika akwakoboa menim se o tna eyi wa aboabo a adehye bi so adehye edempem bema buhye nyina yakọ awowo be fi akikiri benche beba ebre papa ebetima kire se ye do ye kuro achima boabo na ya fatu ye ho so se ye nyina beka boma apre ko ni puntu o tana na esase kide benfo akanya kaka me de tuso ne se ebesra boabo man se o tenya kopo hu ye mobo na de padi kinya manhia yakọfa aba empenfo efikofo dia eba aba be hwe adwuma ne so no omo ba be hwe de ya ho boa tie ne a okika o magina so aboa yen we nyaba akofo adwuma eyekurumu ni nyina adwuma kinkokora mmere wa carpenter for mason for where the o chane kenyina for vida for about 5 hours if you can fa no wotwe na akopem be no minu no mi nsa na de ye de tu ye ho asi ho aye adwuma den e de asoma boabo man se de be ada chi bi chi ba be hu se yenso e ba na ye bi di aboa na mo gidie ma percent bonga seti ma be piem o AHENKAN933FM studios no do ma no atu mo ginde ko mu no be gi bum na mu nyina ma be ta ye chi na ya ye nye ma ba akofo ye de amaye ho enti e ma titiu ene mrante ni titiu o tra fa o tue ha no go se zu odam na o de aba five na be time nya bunzu a ye beje na wa wo bar na da be su amaye fibarus wo che de sika ha fidi a de mixe anyane ai concrete mixing ya ihe ni nyina bi and the response of your expert akofuma fikofo bia ebeboa meti foni carpenter fo ntia ya famu de cement ese to ya to anyane ni guso e de ba abo isu na guso ebe tie de ni say ababo man
MSI committee chairman, assemblyman, and then my info. They are some about royal. Yena yen come no china any feninka and sacasia and to watching them the kitchen could say yena kiki wuma a more than possible. Say you could. Amen. Amen. Mu ne kasa inti Nyankopon ya adoma wo kyena nso ye behwe mu nyina anim e wa ha ne aka bu mu ayi ne kama. Okay. Inti ya ne yera odi ahenkan kwame yeboa e na kwatwetwe enkomo no wo organizer e de ma achim aboabo Royals Association na we no enye Royals ne na eye we aboabo man ni nyina enye sa ne te aboabo man ni nyina e na eye weda wo ye member na wo nye member no mu nyina mo ba. Okay, inti mumu ye unit committee for ne de na te say mo ne assembly member e na ye adwuma. And yenim say gota no eda ho no e ya ban ne sha ase se oba be ye ma mimisa se makohunu aban mpanimfo se munya ye ho adwempa na nso so bibi ne betwa abayira ho mam na amo akese ye pese ye ya fa ne ye toa ya de so nti moma ye kwan ne ye ntoa so mo ne aban mu mpanimfo edi nkomo sa. Okay, committee chairman be kasa ho edi no kure da wasene ko question ya webuse Mr. Last minute yin eko ofie FM kodi nkomo bi ye wie say no ye mene no esa to aso ko MC ho e won office. Okay, ye do yi letter kire yen because de na ekoso nyina wotie yi amo yi letter kire say onai e kwan no ogusu tu ho anomo pa na letter cross na de akoko dua ni na ese ye wosoro na otwe a na e ma na bibi na kurem nti e ma yen so ehun se ma me no obo no homodin se otusu anomo se be ono scratch le se nti me ye kwan na se de midin to so se me na ma ye kwan a mempe na se ma wope ti o ya set ni 2 years the school dine na kwan ne de on be by still complaints no e do so ana ye nim se because yen se da yen simu nko kan chen se ye be ye kwan de na me se ne e kon from mam ni de nya dan ya obete. Okay, so what na se mo bi ono so ho a o de ba beboa because aboboma na ye ti so no so hu se yeguso ye na se mo bi o de ba beboa ye enya aban afem na so nim se aboboma na ye na so no so won support ka crowd ba be support ye nya ye ni problem e ba ye be som so ohun se yeguso so na so be ma aban no abeto ano so a ye ni problem because dumadie bebre o ho no a ye pese ye wo aboabo ha na aboabo no so kuro no etumpon. Okay, mate inti Nyankopon ya adomo abra ko kyena dumadie ne sen ne beko yo sene me de kakra ka before some ba say no sene we dika ko eko fie no na pressure ne ba tamu invite nti we nam ne na say no dika ka ko onabo MC won e ko no de letter ma say ba ko mo nam kenkan e ko na me da me na ade ntina me timi ya no ne ono no ya fa ho de me ya we pa say oda won na but me question me bisa ne say makobo wo mama ne say ye be sha say okay enu mom de yen committee for yankona mbona mane mate gina ho ma me na me nkwa ho mane so mra me ne chairman e de ema ekuo no achima boabo Royals Association nana dakwa e kwotwetwe enkomo chairman otime nkan no payi AHENKAN FM sini Maakye ya ni ana pomu design nyame ehu ye mobo na wonso nyame adom me ho ye pa super eti Nyankopon ya adom ani so ade hunu papa amanya afa aboabo man ho no ane eguso ayesi hu nkonwa ye ebubu ho no nyame ya adom okyena ne dwumadie no baso organizer odi AHENKAN aka bi unit committee members wa hanso aka bi but ma mimisa yenim sa painters ase na hokwa enti mahunu se nia ekoso no mo de mo ho gym na mo ye beboa but untumi nso nsore prekopese wo kwakọ ye kwan mabọ mpanimfu a wo se mo bọ mamane mabọ mu nyina amane se your friend is saying ye sha se ne ababo man nyina atena se bojwa eto to adwen wo kwan ye bitimi de ababo mpuntu afaso na edwabo ndechino ne be mu nyina ne se ne di kan se kroma ya bitutu be mfimi no ni se ye be gates all in respect of ababo township road no yenhwe na sa amena yetutu ho no yentumi nya ho adwuma se de be ya empanifo ne nkola adane betra pama ma ade echi ade sen nyina wo tichihu no enno ebekọ ebe yi free ho enti no empanifo nyina ya we se adwuma no we are taking upon ourselves okay
kakra yɛbɛtumi bia no yɛde bɛhyɛ ase na amenam na yɛde to in the name of gutters no yɛbɛtumi ayɛ na yɛtumi ayi afiri hɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɔmanfoɔ ɛnkɔtete ntom na ɛno nso mfa asɛm foforɔ koraa ɛmbra wɔ aboma. Super. All right. Mpanyinfoɔ yɛ aware. Okay. Yɛda se nti nyame yɛ adom a ɔkyena no ɛyɛ gutters nko a ne yɛbɛyɛ ana yɛyɛ wie ɛbɛsan akɔpɛ chippings bi abɛgu kwan no so ankasa. Ananam sɛ first thing first. Mpanyinfoɔ sɛ ofiri kakopɛ ɛpɔ osin a mogya na ɛba. Nti no deɛ di kan no the first thing is a bank cryers or bay roads na man. You can hear any some bit to prove no money gatters. Ain't you know, your best friend, you gatters need any feel. You gatters need any feel of Bima. We go back to the drawing board near who acquire the befasso chippings near Kota near there, as I say, if I need to be who you man. You bay. Ain't you know, another, it's not the any first. To take the steps towards getting the gutters fixed. You fix it new year, now for the that I can also now you're too home and I'm on. You're not the end of the gutters now and you're back home actually. Okay. All right. Inti nyankopon ya adom a ebre ben na omanfo ne hya ase se omu epie firi wonfi aba. Me nim se kwame ene mudi nkomo no ka kire mu a. Nyam penifobia mra band de adwuma ne ma contract no na omo eye ho adwu eye gates ne ho adwuma ye ne omo akasa me ne okasa nso omo nam kwan so fiko for radio omo ba abeboa aboaboman ne etumi edi sa adwuma no nje say ebe under the supervision of contractors ya na omo so ka ho bi no contractor no ne employees dia no mo dintinti man wo sa dwumadie ni nti no sɛ ɔmranteɛ bɛɛ mmiɛnsa a na ɔmo ne contractor no ɛdi nsa wɔ so a ɔmo ɛbɛba bɛboa yɛ ne ɛhyɛ sɛ me ne ɔka sɛ ɔmo nam kwan so ɔmo ba nti akyima no anɔpa tututututututu nkyɛn sɛ mfi nsia mpɛ mu akɔsi no nso ne deɛ na yɛnyaeɛ a nka masonfoɔ waboabo carpenterfoɔ waboabo ɔman mɛ nyinaa mmara no mmɛkan ho ɔmo mbɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nimdifoɔ no de nneɛma gu akwan mu a yɛn nso yɛbɛtumi de ahoɔden aboa na dwumadi a yɛbɛdi no yɛbɛtumi akɔ so. Enti da a yɛn nyinaa yɛbɔ odwa na yɛhyia wɔ hɔ no ebinom hyɛ bɔ sɛ yɛde bɛba mo nsa nka yɛ a ɛhenfa na ɔmo bɛde bɛfa ebiom obi wɔ hɔ no mo ada no yɛhyia no wɔ ni hɔ ɛnɛ ɛna ɔtie deɛ ɛkɔ so ɔpɛ sɛ ɔno nso eyi kakra de boa ɔde bɛfa henfa. Ne di kan em sɛ mɛda aboaboman ma ne ikuma ne mpanifo bi a da yɛbɔ odwa na ɔmo ma ɛbɔ ya no ho ba no em sɛ so far bebree na redeem ebi nso aka mu deɛ enso yɛbɔ nyame mpa yɛ sɛ ɔbɛto ɔmo aka nyinaa nso pledge nim sɛ de bɛyɛ a ɔmo betumi abɛ redeem ɔmo pledge no but for ɔmo ana ɔmo ni hɔ that day no yɛ toto srɛ ɔmo so ɔmo nso ɔmo bɛsɔ yɛ asen because mpanimfoɔ sɛ wɔn nso wɔn ne nipa baakofo ɔrɛ eduro egu ɔmo bɛsɔ yɛ asen ne ntumi nyɛ na ɛnyɛ fɛ ne nyinaa yɛ aboabo yɛ die nti no yɛ wɔn mobile number a mobile money number a yɛde gyegye saa ntoboa no for project yi number no yɛ 0245 99 8163 Mason eti mu bi 0245 99 8163 edin a wɔso ɛyɛ Joseph Kojo Joseph Adakwa Joseph Mensa Adakwa a yɛ chairman me ankasa me din na da so nti no ɔmo bɔ ya no ho ba na ɔmo sika ne mbaeɛ no ɔmo betumi de afa saa ɛkwan yi so ama yɛn nsa aka ɛna ɔmo a na ɔmo ni kurom nso mmerɛ a yɛbɔ saa adwa no ɔmo nso betumi de ɔmo contribution aba na obi bia a ɔwɔ aboabo ho dɔ a dwumadi a yɛbɛdi ɔfɛw sɛ ɔno nso pɛ sɛ ɔde ne kakra bɛboa no ɔno nso wɔ saa kwan no sɛ obetumi afa so na wabɛsɔ yɛ ase ne yɛtumi ayɛ ama no ayɛ fɛ ɛn sɛ the last thing I would like to say is say mmerɛ a yɛbɔ odwa a yɛtoto yɛn nsa ne yɛsɛ o
cement 50 bags for starters. The price of cement at that time 74 cedis. You see, as a menu say, cement yako chiaka and ni anopay. I did is almost 85 Ghana cedis. The next senior money kwane so yet now. So into an amount na training in so many months of boa and air cost run. Let's carry big and say the baby juman so. Let's not scan so cost air cost so I can see. Into no, you're better to ask the benefit room and you'll be our 100 day. I'm meso ya say e usika fam so the baby to me am an IFA. Okay. Chema ma ye nas na Nyankopon ya adom e na ye nyina ye nhia e waboabo. Yeah, me that's right. I'm say Miankasa will be there, my organizer will be there. And in telephone ka transfer ba be ka ho me yeah ejumedie no ye nyina ya hwe amana IFA. Okay. Okay, na we nka ye kɔ but obi asende de abasisi ase mimisa se eye aboabo ahemfi nanim ho gata ne nko ana mo ye na se eye aboabo kuro ni nyina mu kakra mo be ye ni nyina. Step by step, what I say. Step by step. So see and so pa and say the beer to na basa and I see any free hole because then I for starters then I death trap. What I say. It's ni be and no free hole. You free hole ni na near Kosoa then. It's 2 and a mono. But ni na so yisikasem. It's ye de kinya and I am ho den best one. Te be abo township ni na gates no. But the kind of say, baby, almost to see to me fix it no first. Now, in 24 says, a bishop, no one has to be a being. You no free wa. Now, for the account, so Kakanka Krania, Gusu, to an amount, and himself, or Mount Force Baba, so I send you to me. Okay. Chairman, ma yena sena said your kind, Yami Aduma, watching a radin for you in Shia or Abuabo. That's a minute. That's the fine. I'm sure I'm also going to do my part more. Any Abuabo into a most more father. Amen. Yeah, that's it. Enti yene Yura Joseph Mensa Adakwa, but your Thai friend Nana Dakwa. Ono eye chairman at the Machima Babu Royals Association and yene contribution community in Penny for radio seminal and one woman in Abon Tofano. Enti young trimman in Quetchi Bibrium. Monsem we chat one of ye and sorry so. Mamisha see free brack on a film be your chairman. Your body kind, yeah, the Nasia Manyankopon, Ned in Nasia so toss me so ama, a yet nananom. I wa Babu Cludia Miase, and some Suka, a mamma Quayan Casadi Madian so intimate and coso, and the toss me as it is Nasia's mamma, ye knew I'm pretty for more and crying something as I dream Parry. At the boy say, Yen Famwa, now Babu Cludian soon coso. The tossing and nine so, and in Nasema Babu minding na. Sanas be Bojano, will be at me ope, a by my idea born into me a course. Your best say about my ubu any dear me pam chow, Nami Borchna, Nunsia, Niki na yokrum, a man and fat and my becusio, a man will be biara, missing for our babun, the yin idea who Jim, a pam chow, will be unfat, no more dim babua. Or boy, the message say, Frank, I boy, I cry for my student and we school this year. Wadaruma. Nyame boa ochina efie amwa mu wie just last week ye na ya aboabo presby aboabo salvation ene aboabo eshadai ibe ye awofo nyina ne nkola mu wie school last week na nyame boa ochina 10 o'clock e wa aboabo presby church aso dem wonu. Okay. Isa say ebeboa ma school selections no atumi akoso yo yate ye da se be chairman yentie we yo where the better must the kind better about that asset near that about my nyina ye better obi biara se ochina Nyankopon ya adoma ye nchire hwe eduane kra na ye bre ya ye beje nsuo bibia wo bia de ba beboa na dwumedi na koso bia no ochina Nyankopon ya adoma ye behwe obi bia nim te ye besra babo man obi amfo na nyonyam beta akire na mesra ye zongofo no so tetete no ye bodo wuro kra na edu Sunday ye bosse mumuni ma ne mema mom so momra so som baba ye mama adwuma timi so mesre afa akonya we so asre zongofo wo kina ye nyi otwenyi adoa obi ankanya no ho because adwenpa ana ye nuanom ede ba ye nyina so ye de nyonyam ata akire because ye besre
sɛnea odi ahenkan de bi ɔbɔ na yɛbɛba sɛ yɛbɛhu sɛ odi ahenkan kuro etutu sɛ deɛ sɛ nyɛ nti yɛbɛsrɛ adwempa bi abɛsɛ ne yɛ ya sɛbe yɛsɛ aboɔ petakuo ɔde ne din ɛna ɛbɔ ne gyapadeɛ ho ban sɛnea odi ahenkan atɔn kuro yi na ɛnɛ sɛ akonya abɛsɛ yɛba abɛyɛ dwumadie ya obi amfo na nyonyam bɛta akyire na ɔmo ba aboabo nso a yɛbɛhu sɛ odi okuro yi emu ayɛ fɛ nti mɛda mo ase awaboman na o si efro zɛn olumai sprayer dabi udi yankasa Adamu Isa ɛna obu ba kɛse saa no ɔnan agye fam ɔbɔ ne bɛsɛ sɛ mo invite them na mo bu ba yeso ete be no ansa do de ya ɔmo de number 2 dwa obu be rough yo yate ma ye na mase anopa yi ɔbɔ nso ye da wase ɔbɔ nso ye da wase pa so bibia ni a ye besan aba mo hɔ no mo biem nti Nyankopɔn ma de kye yɛn so a ye nyinaa ye besi fam aba hɔ ye da mase nti abusua sɛde ɛte no Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛto nsa de afrɛ obi bia mommra na yɛnka yɛn ho mmom wonsom ɛyɛ nipa wei ɛde ne sika de aba wei nso de n'ahoɔden de aba ye ne yɛsɛ yɛyɛ ne yɛwie yɛtumi asi yam na yɛ fɛfɛɛfɛ awurade nka yɛn ho ɛnkyɛn kɔmfa ma afia bi mo ɔse good morning mate owie no ɔde message bi de aba ha no mo sɛ memfa nkurɔfoɔ bi ntwi ban yɛde ho dwuma Pedro wa Madina say keep up the good work me da asimia and a bra K ya boa hey bra K ya boa we too much bra K ya boa e wo enkasa fabrics na busunya enkasa fabrics omu ye too much bra K ya boa wo de aba na ebedwudwa style so good morning and confirm wo makola Enkasa fabrics mu wo makola mechiachi ampanimfo am ho nyimu nyina bra K ya boa uye too much a very good morning enko emfa ema abusua enra me hye atiefo obo ene ya frefo obo se ne ye bema mo kwan na fra na nka mo pese mo frɛ ba enra mo antimi no mo de ahye mu ene aye ne nkrato enti bra na so ye numbers no wa ha ye mo opani ne nkasa enti saa asembeto yen. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, our company akasa wie saa dia numbers ye di be di dwuma nie 0201 9444485 and 0554820910 we ni numbers ye di dwuma ene yama mo kwan momongwram na wan fra mantem na eka 2-3 minutes amia sori na fi numbers ni ba piom ye muwa wo ye be sori e de agya ho opani yankwaye first caller udin any baby okase free yo udin mi dia di famia the nas me kase free atem asene udin Nyankopɔn israel eja na ahyenye odin yo mi afra me Obuoba Obuoba Ofori Amanfo me da si Nyankopɔn israel na dedi kan no Nyankopɔn de na ne ntia ya seda ntimi de Nyankopɔn ase afi mi tia etiefuo nyina odi Nyankopɔn isra odi ankan kwa me epo papa Nyankopɔn isra ne ba si na makai na achema sene nkoso he na abiam danso yesa makai no so pa Nyankopɔn isra mo odi won se empelifo se ekwan no fa wafitire a na nka odan a wo se ekwan ne timi yehwe ye papa ye mampani na adodanko akufuado makanda da sen wom sa oye omen e mampani de na nso obabi ofiri NPP na e ma ne beye na o se wo hwa oboba NPP for mpani for MPs no ehun se baby akono oye make party no on popular on se ye sa se fi baby say ye police station executive na nado antimi an kasa bi kwan amodi amanfo fa so na nye tabe no na koma MPs no nti omo an kasa on se nne omo se nsemu bi a na ekọ na nado ni ye bi a sabi misram mi kan wo ye nti an hwe ye on bedi nkugu on se na o ma sole won se na de ekọ ti omo na o ma sole ye hu ni miri bi ni ye kan ni miri bi oboba bebe no ka so kan nse bebere a etin ene pala true city wo he enchin ye so kwa bo tire ni ade nke so mu kwa ye passport